자, 오늘은 욥기 15장 Мгм. 14절부터 강의를 하겠습니다. За өнөөдөр хэдүүлээ Йов номны 15-ийн 14 дугаар эшлэлээс хойш нь үзэх гэж байгаа. 자, 욥기 15장 14절 한번 읽어보겠습니다. 사람이 무엇이간데 깨끗하겠느냐? 여인에게서 난 자가 무엇이간데 의롭겠느냐? 그랬습니다. Мгм. За Йов номны 15-ийн 14-өөс эхэлж байгаа тийм. Хүн гээч нь ариун байж чадах уу? Эмэгтэйгээс төрсөн хүмүүс зөвхт байж чадах уу гэж. 그게 여기서 이제 엘리바스가 한 말인데요. Мгм. 엘리바스는 인간이 전적으로 이렇게 부패하다, 즉 죄악성이 가득하다는 것을 말하고 있습니다. За энэ дэр нэг Элифасийн өмнөд яваад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ Элифас юу гэсэн гэхээр чи 14 дээр үсгэлэхээр хүнээс төрсөн л бол хүмүүс угаасаа гэмтэн гэдгийг ингээд онцолсон. 엘리바스가 이제 4장에서도 말했는데 4장 17절로 19절에도 보면은 인생이 어찌 어, 어, 하나님보다 의롭겠느냐, 사람이 어찌 그 창조하신 이보다 성결하겠느냐, 하나님은 그 종이라도 오히려 믿지 아니하시며 그 사자라도 미련하시나니 하물며 흙집에 살며 티끌로 털을 삼고 하루살이에게라도 눌려 죽을 자이겠느냐 그랬습니다. Мгм. За Элифас өмнө нь 4-р бүлэг дээр бас хэлчихсэн. Йов 4-р бүлэг дээр. Ялангуяа Йов 4-ийн 17-оос 19 дээр ингэж хэлж байгаа. Бурхны өмнө хүмүүн зөвхт байж чадах юм уу? Бүтээгчийнхээ өмнө хүн гэгч цэвэр байж чадах уу? Зарц нартаа тэрээр итгэдэггүй. Тэнгэр элч нарын хаач эсрэг тэрээр алдаа юуг нь тулгадаг атал шавар суудсанд амьдардаг, суур үндэсэнд шороо тоосонд байдаг, хэвэн ирвэхээ адил бяцлагддаг хүмүүст тэр яаж найдах юм бэ гэсэн. Мгм. 그러니까 인간은 전적으로 이렇게 다 죄인이라는 것을 말하고 있는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр угаасаа бүх хүн тэ гимтэй гимтэн гэдэг ингэ хэлж өгсөн. 여인에게서 난 자가 어찌 깨끗하겠느냐 그랬는데 하나님께서 그 여인에게 죄값으로 해산하는 수고를 주셨잖아요. 창세기에 보면은 그러한 여인에게서 난 자가 깨끗할 수가 없다는 것입니다. Тэгээд энэ түүний хэлж байгаа эмгтэй хүнээс төрсөн тэ эмгтэйгээс төрсөн хүн зөвхт байж чадах юм уу гэсэн энэ агуулга нь юунтэй холбогдож байна гэхээр Эхлэл номны нөгөө эмгтээтэй холбогдож байгаа гэсэн үг. Эмгтээ тэ эмгтээ мөр удам гэдэгтэй холбогдож байгаа гэсэн. 그러니까 이거는 뭐 엘리바스를 위시해서 그 욥의 친구들이 욥에 대해서 이 범죄로 말미암아서 환난과 고난을 당한다고 주장하는 것과 같은 뜻입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө ингэж бас хийсэн нь юутай холбоотой гэхээр угаасаа чиний над асуудал чинь тэгээ ингэж одоо өвдөж зовж ингэж хаад угаасаа чиний гэмээс л болж байгаа өөр юм биш гэдэг дахиад ингэ баталж байгаа хэрэг байна. 특별히 욥은 그 자기 자신이 의롭다고 이렇게 주장한 적이 몇 번 있습니다. Тэгээ ялангуяа нөгөө Йов өөрөө хэлээд байгаа. Тэгээ өөрийгөө би буруугүй гэдэг хэлээд байгаа учраас найз нар нь те бүр одоо яаж юм гэхээр чи ингээд бүр ингээд ухаад байгаа те бүр зэмлээд. 네, 참고 성경에 한번 써보세요. 욥기 6장 29절. За хэдүүлээ арах юм бол та хэд мань дахиад нэмэлтээр юм өглөөд ишлэлүүд бичиж аваарай. Йов номны Йобгийн саний ташаан бамд бүтээд ирэх. 6장 29절. Йов 6-гийн 29-ыг бичиж аваарай. 네, 거기도 이제 끝에쯤 보면 뭐라고 써냐면 내 일이 의로우니라 이렇게 자기가 의롭다고 이렇게 주장하고 있습니다. Энэ дээр болохоор юу гарч ирэхээр Йов өөрийнхөө талаар хэлсэн агуулга гарч байгаа байхгүй юу? Тэг ялангуяа Йов 6-гийн 29 сүүл хэсгийг гарах юм бол би өөрийнхөө хийсэн зүйлийг зөв төгсөн хэсэг гарч байгаа. Өөрийнхөө байдлыг. 그다음에 12장 4절에도 있습니다. За бас 12-ийн 4-дээр бас гарч байгаа. 거기도 보면 이제 하반절에 보면 의롭고 순전한 자가 조롱거리가 되었구나. 이게 자기가 의롭다는 것을 말하고 있습니다. Энэ дээр юу гэсэн гэхээр би бас ингээд зөвхтөө гэдэг бас хэлсэн баг. 그다음에 13장 18절에도 있습니다. За бас 13-ийн 18 дээр байж. 거기도 보면 이제 보라 내가 내 사정을 진술하겠거니와 내가 스스로 의로운 줄 아노라. 이것도 의롭다고 말했죠. За тэрэн дээр бас байж байгаа тийм ээ хүн өөрийнхөө 13 장 гэж юм уу саний?
13장 18절. Нэ 13-ын 18 дээр тийм дахин харах юм бол байж байгаа. Би өөрийн хэргийг бэлтгэсэн юм зөвдөн гэдгээ би мэдэж байна гэсэн байж. 이렇게 어떤 면에서 보면 이 말씀은 우리 인간은 다 원죄가 있다는 사실을 나름대로 이렇게 말해주고 있는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол тийм гэхдээ Элифаз үсгэлээрээ чи ямар л өнцгөөс нь харсан байсан ч гэсэндээ гэмтэн л бол гэмтэн гэдэг ингээд одоо хэлж өгч гэсэн. 자, 우리 인간은 태어날 때부터 원죄가 다 있잖아요. За хүмүүс болохоор яадаг вэ? Төрхөөсөө болоод гэмтэн гэдгээр төрж байгаа шүү дээ тийм ээ. 그 원죄라는 건 이제 아담의 지은 죄가 죄로 말미암아서 모든 인간이 다 죄인이라고 그렇게 정죄를 받은 것입니다. За тэгээ ягаад ийм одоо юг авсан бэлээ? Адамаас болсон тийм ээ. Адамаас хавлаад бүх өндөрлөгтөн гэмтэн гэсэн юм нэртэй болсон байгаа. 쉬운 말로 말하면은 그 아담이 인간을 즉 인류를 대표해서 범죄했기 때문에 모든 인간은 다 죄인이라는 뜻입니다. За тэгэхээр яагаад гэхээр Адам те гэм үлдсэн учраас бүх хүмүүс угаасаа гэмтэн гэсэн ийм байр суурьнд очсон байж байгаа. 예를 들어서 뭐 어느 나라가 뭐 한국이면 한국이라고 합시다. 한국이 올림픽에 나가서 뭐 무슨 경기에서 금메달을 땄다고 합시다. 그러면은 사람들이 말할 때 금메달을 딴 선수들이 금메달을 땄다고 한 게 아니라 한국이 금메달을 땄다고 합니다. 그렇죠? 왜냐하면 음. 그들은 한국을 대표해서 나갔기 때문이에요. За тэгэхээр бид нар бас тэгдэг шүү дээ тийм ээ хүн хаач явсан гэсэн нэрээ бодох ёстой гэдэг шиг тийм ээ. Жишээлх юм бол Олимпийн одоо тамирчид ч гэсэндээ очоод алтан медаль авлаа гэж бодъё л доо. Жишээлбэл солонгос тамирчид алтан медаль авлаа гэж бодоход чинь юун дээр тэр олон түмэн зарлалтаа юу зарладаг гэхээр бүгд найрамд солонгос улс алтан медаль авлаа гэж зарладаг болохоос биш тий тэр хүн алтан медаль авлаа гэж зарлаад байдаггүй. Тэгэхээр тухайн хүн өөрийнхөө улсынхаа нэрийг давхар авч явж байгаа яг ижлэг юм ба. 그래서 사람들이 그런 말을 해요. 보통 아마 할 거예요. 아니 금방 태어난 아기가 무슨 뭐 아무런 죄도 짓지 않았는데 무슨 죄가 있느냐 이렇게 말들 하지 않습니까? Тэгээ хүн тийм учраас хүн гэдэг нэрэн дотор те эмэгтэй хүнээс төрж байгаа бүх хүн орж байгаа гэж бодоо бүгхэн гэмтэй гэж ярьдаг. Гэхдээ хүмүүс юу гэдэг гэхээр тэгвэл дөнгөж төрсэн хүмүүс хүнийг бас гэмтэн гэж бодохлоор гэмтэн гэж одоо нэрлэх нь арай юм шүү гэсэн асуулт бас тавьдаг. 자, 그러면은 한번 물어볼게요. 그러면 금방 태어난 아기는 의인입니까? 죄인입니까? Тэгвэл та нарын хувьд юу гэж бодож байна вэ? Дөнгөж төрсэн тэр хүн те гэмтэн үү эсвэл зөв түн үү? 죄인이죠? Гэмт хүн те? Гэмтэн. 맞죠? 예. 왜? 아니, 물론 금방 태어난 아기 자신이 무슨 죄를 지진 않았어요, 행동으로. 하지만 왜 죄인입니까? Тэгээд эдгээр чигээр дөнгөж төрж байгаа хүмүүс ямар нэгэн байдлаар хүмүүс рүү те ингээд гэм үйлдэл байхгүй. Тэгвэл тэр хүн яагаад гэмтэн болж байгаа лээ? 그건 바로 아담의 그 죄가 모든 인류에게 다 적용되기 때문에 그렇습니다. Тэг яагаад гэхээр тэрээр хүн гэдэг нэрийн дор явж байгаа учраас тийм өөрөөр хэл хүний хүүгс нэрийн дор явж байгаа буюу Адамын тэр нэг үйлдэлсэн гэмүүд нь бүх хүнд нөлөөлнө гэсэн учраас тэгж байгаа гэсэн. 네, 그것을 이제 원죄라고 합니다. Тэрийг одоо юу гэж юм гэхээр одоо суур гэм гэж байгаа тийм ээ. 그러나 이제 사람이 살면서 자기 자신이 짓는 죄가 있지 않습니까? За тэгээд дараад нь яадаг хүн хөрхөн томроод ирэхлээрээ өөрийнхөө толгойд өөрийнхөө бодлоор тийм ээ өөрийнхөө үйлдэлээр дахиад ингээд үйлдэл эхэлдэг гэмүүдийг. 네, 그건 이제 본죄라고 합니다. 본죄. 본래 자기가 지은 죄니까. Тэрийг нь болохоор яадаг гэхээр одоо өөрийнх нь тийм үйлдэлийн гэм гэж хэлж байгаа. 이게 본죄에는 자기가 스스로 짓는 자범죄가 있고 또 하나님께서 요구하시는 것을 해드리지 못하는 요구죄가 있습니다. За тэгэхээр одоо ингээ харах юм бол хүмүүсийн гэмүүдийг одоо яад гэхээр олон янзаар ангиж болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Жишээлбэл яг нэг үндсэн тэгээ төрхөөсөө олддог. Манайх болохоор чинь тэрийг болохоор яг анхны гэмнүүд гэдэг байна шүү дээ. Тэгэнгүүт тэрний дараад нь болохоор өөрөө юу ч үйлдэл дараад нь болохоор чинь дуулуургүй байдлах гэх бас дахиад гарч ирж байна. 이 요구죄 같은 거는 이제 예를 들면 뭐 서로 사랑하라고 했는데
사랑하지 음. 않았어요. 그러면 내가 스스로 무슨 다른 죄를 저지른 건 아니지만 하나님이 사랑하라고 하신 그 말씀을 순종하지 못했기 때문에 즉 요구를 이루어드리지 못했기 때문에 그것이 바로 요구죄라는 겁니다. Мгм. За тэгэнгუутаа ингэдэг эзэн хэлдэг тийм ээ. За тэгээрээ ингэрэй гэд хэлдэг. Тэрэн дээр бид нэр одоо дуулуугүй байдлаас л их ингэ одоо юу гэдэг бас гэх юм үлдээ. Энэ нь ерөөсөө зөвхөн үйлдэл орж байгаа юм биш. Жишээлбэл хүсэлт байдаг. Бизнес тушаалт гэхээс илүүгээр ямар хүсэлт байж болохоор танд би нэгэ хайрлаарэ гэсэн хүсэлт байдаг. Гэтэ хүмүүсээ тэгэхээр за би л авч чадахгүй. За наад 근데 угаа бус түнд хэлгээд ч юм уу ингэ авчдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ нь би эзэн бурхан намайг тэр хүнийг хайрлаарай гэсэн дэр нь би хайрлах уу, хайрлахгүй байна уу те энэ бол миний сонголт гэж бодож байгаа боловч яаж гэхээр эзний өмнө одоо гүйж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэгээрээ бас ингээ өөрийн бас нэг ингээ асуудал үүсдэг гэм. 네, 그래서 아담 이후에 모든 인간은 다 죄인으로서 하나님 앞에 의롭지 못하다는 것입니다. За энэ мэдчлэл яаж юм гэхээр Адамаас ахуулаад үүссэн хүмүүсийн одоо бүх хүмүүсийн үйлдэл болгон дээр нь юу яригдж байгаа гэхээр гим гэдэг үг тийм ингээ холбогдоод явчих. 그러니까 욥도 뭐 다 하나님 앞에 보면은 다 죄인이라는 뜻으로 말한 겁니다. За тийм учраас Элифаз Йовыг өгшөлөө. Тийм учраас чи тэр одоо адилхан хүн гэдэг утгаараа чи ч гэсэн гэмтэн гэж ингэ хэлж өгч. 그러나 이제 엘리바스나 이런 그 욥의 친구들이 주장하는 것은 뭐 원죄보다도 욥 자신이 하나님 앞에 어, 지은 죄가 있기 때문에 이러한 고난을 당하고 있다고 주장하는 것입니다. Тэгээ тийм учраас Элифаз юу гэсэн гэхээр чи угаасаа одоо тэгээ эзний өмнө гимждэг байж болох ч гэсэндээ суур гэмч чамд байгаа учраас Бурханаас юм шийтгэл авч байгаамаа гэдэг үгнээс ирсэн. 그래서 그 욥의 친구들은 그 이후에 이제 욥기 42장 7절로 8절에 보면은 하나님 앞에 책망을 받고 욥의 중보 기도로 죄 사함을 받게 됩니다. Мгм. За тэгээ тэрнээс хойш харах юм бол энэ Йовын найзууд нь яасан бэ? Тодорхой хэмжээний бас ингээд асуудал орсон л гардаг. А тэгээд дараад нь Йов тэдний төлөө залбирч өгөх үед тэд нар ингээд өршөөлийг авч чадлаараас гарч. 그러니까 거듭 뭐 강의 시간마다 말씀드리지만은 욥이 고난 당하고 있는 것은 욥이 범죄했기 때문에 고난 당하고 있는 것이 아니라는 것입니다. За хэвчлээ хичээл орох болгонд ер нь яригдчихэж байгаа тийм ээ. Йовын ийм байдалтай болсон нь түүний буруу үйлдэлийн одоо шийтгэрч юм уу те тийм зүйл ерөөсөө биш байгаа. 거기서 말하는 범죄는 뭐겠습니까? 바로 욥 자신이 스스로 지은 자범죄를 말하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр Йов гэмгүй гэдэг нь болохоор тэр ямар нэгэн буруу үйлдэл хийгээгүй гэсэн утга хэлж байгаа гэсэн. 그러니까 욥 스스로가 자범죄를 지은 것이 고난당하는 것은 욥 자신이 스스로 자범죄를 지은 게 아니라는 것입니다. Тэгэхээр тэр өөрөө юу гэдэг те аль болохоор өөрийнхөө хүрээнд болохоор өөрийнхөө тэр одоо үйлдэлтэй янз бүрийн тийм гэмтэй хутгадаг гэсэн үг. 근데 욥의 친구들은 계속해서 지금 뭐 욥기 한 거짓 42장 다 가도록 하는 말은 계속 욥이 범죄했기 때문에 네가 고난을 당하고 있다고 주장하고 있는 거예요. Харин Йовын найзууд болохоор юу хэлээ. Үгүй чи ямар нэг юм хийсэн л байж таараа. Чи ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн л байж таараа. Тийм учраас ингэж чаа гэдэг юм ингээ байнга ярьж байгаа тийм. 이게 고난이 오는 것은 꼭 범죄의 결과로만 고난이 오는 것이 아니지 않습니까? Гэхдээ бид нэр бас сайн мэдж байгаа шил тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар асуудал тулгарна гэдэг нь энэ заавал шийтгэл байх ёстой биш байгаа. 근데 욥의 친구들은 바로 그걸 깨닫지 못한 것입니다. 꼭 고난은 범죄했기 때문에 범죄의 결과로만 오는 것이다라고만 깨달은 거예요. Гэхдээ Йовын найзууд болохоор яаж хэлэхээр тэрийг ингээ ойлгохгүй байгаа гэсэн. Тэгээ тодорхой хэмжээгээр хүн үйлчлэл хянасан ч гэсэндээ асуудал орж болох юм биш үү гэдгийг ойлгохгүй байгаа. 고난이 오는 것도 세 가지 있다고 배웠지 않습니까? 바로 За тэгээд 애매하게 당하는 고난이 있고, 그다음에 죄가 있어 당하는 고난이 있고, 선을 행함으로 당하는 고난이 있다고 했습니다. 애매하게요, 무슨 일? 그냥 아무 자기가 죄를 지은 것도 없는데 그렇게 음, 당하는 걸 고난을 음. 말하는 겁니다. За тэгэхээр хэдүүлээ харах юм бол
тэр бүхэл асуудлуудыг харахаар асуудлуудыг харах юм бол хүнд тохиолддог асуудлуудыг харах юм бол гурван янз байдаг. За эхнийх нь одоо юу вэ гэхэлэр чинь хүн өөрөө зүг гэмгүй байж байгаа асуудалд орчих тохиолдол байдаг. За хоёрдугаарт нь болохоор гэм үйлдэлснээс болоод асуудалд орох тохиолдол байдаг. Бол гуравдугаарт нь болохоор сайныг үйлдэлснээс болоод асуудалд орох тохиолдол байдаг. 그 뭐 몽골 성경에는 뭐라고 번역되어 있는지 모르겠지만은 베드로전서 2장 19절을 한번 보세요. За хоёулаа хоёрдугаар Петр 2-ын 19 орё. 2장 19절 거기가 이제 MA 한국 성경으로 MA Мгм. 고난을 받아도 그렇게 나왔는데 За 그 хэдийгээр харах юм бол хоёрдугаар Петр 2-ын 19-ыг харъя. Тэрэн дээр бол байж байгаа. За тэгэхээр ямар юм байж гэхээр 그 뭐라고 번역돼 있어요, 거기는. 우리 한국 성경에 MA 고난을 받아도 하나님을 생각하며 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 그랬습니다. 거기서 애매하다는 고난을 뭐라고 표현돼 있어요? за за 제가 한번 찾아볼게요. 자, 무슨 хоёрдугаар Петр үс 2:19 байна. За хоёрдугаар Петрнийг харах юм бол тэдэнд эрхчлөөг хамладаг атлаа өөртөө ялзарлын боол билээ. Учир нь хүнд юу дийлдэн түүндээ боолчлогддог ажээ гэсэн. 목사님, 베드로 후서 아, 2장 19절. 전서. 베드로 전서 1-р Петр 2-ын 19-р эшлэлдэр болохоор учир нь хүн шудраг босоор зовохдоо бурханд ханддаг мэс чанараасаа болж твчвэл энэ нь нэгүүлсэл юм аа гэсэн. 아멘. 네, 뭐라고 번역돼 있어요? 어, 그렇죠. 일단은 그 사람이 본인이 잘못했지 않았으면서도 음, 갑자기 고난을 당하게 되면 음, 이것은 당하게 된다고 해서도 음, 이걸 참아야 된다는 내용으로 되어 있거든. 참으면 이것이 그렇죠. 그 하나님 앞에서 위로가 된다. 이게 내가 특별히 뭐 잘못한 게 없는데 사람들로부터 나를 마치 죄인 하면서 나를 이렇게 고난을 주는 그런 상태를 말하는 거잖아요. 네. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол гарч байгаа тийм ээ. Би өөрөө ямар нэгэн буруу зүйл хийгээгүйсэн ч гэсэндээ гэхдээ тэрийг эзэн мэдж байгаа тийм төвчгөн нэг чухлаа гэдэг хэлж байна. 그래서 욥이 당하는 고난은 바로 어디에 해당하겠어요, 그러면? За тэгвэл одоо энэ чи 3 янзын одоо зовлон гарч байна. Тэгвэл Йовынх аль нь вэ? 좀 애매히 고난을 당한다고도 볼 수 있고 또 선을 Мгм. 행함으로 고난을 당한다고도 볼 수 있습니다. За Йовын хувьд болохоор ч тийм эхнийх нь буюу одоо нэг гэмгүй байж байгаад тийм гэмгүй байсан ч гэсэндээ зовлон ирдэг гэсэн. Энэ агуулгад орж болно. Эсвэл зөвийг үйлдсэн ч гэсэндээ яаж байгаа. Зөвийг үйлдээд 그러니까 욥은 зөвийг үйлдсээс болоод орж ич байгаа гэж байж болно тийм. 욥은 사탄이 하나님 앞에 가서 욥을 참소했기 때문에 그 욥이 그런 사람이 아니라는 걸 보여주기 위해서 하나님께서 그 고난 당하는 걸 허락하셨잖아요. Мгм. За тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ яах вэ гэхээр Йовын хувьд болохоор юу яа чин тийм ээ. Юу бурууг үйлдэгүү гэдгийг хэлэн зөвшөөрсөн тийм ээ. 욥 자신은 하나님 앞에 순전하고 의롭게 살고 있었는데 사탄이 바로 그런 욥을 그 참소하려고 하나님 앞에 와서 말한 겁니다. Мгм. За 근데 гэтээ яасан гэхээр бурхан өөрийнхөө яг энэ байдлаа хүлээн зөвшөөрөөд эзнэрөө хандж ингээ хэлсэн тийм ээ. Ирж байгаа гэсэн үг байна. 그러니까 욥의 입장에서 보면 자기가 무슨 특별한 행동으로나 죄를 지은 것이 없는데 사탄이 참소로 말미암아서 욥이 지금 고난을 당하고 있는 것입니다. За харин Йовын хувьд болохоор чинь сатан тий ямар нэгэн байдлаараа Йовд хэлсэн учраас Йовыг одоо тий шалгаж байгаа гэдэг утгаараа тэрээр одоо юу яаж байгаа шүү тийм ээ асуудал орцсон явж байгаа. 그러나 하나님은 욥이 이렇게 순전하고 믿음을 잘 지키는 사람이라는 것을 증명하기 위해서 사탄에게 그 고난을 허락한 것입니다. За тэгээ харин яасан бэлээ сатаны хувьд болохоор
одоо эзнийг ямар нэгэн байдлаар асуудалд орох юм бол муулнаа гэдгийг хэлээд тэрнийг нь одоо шалгахын тулд гэх юм те эзнээс зөвшөөрөл аваад тэгээд ингээ асуудлыг өгч ирсэн. 그러니까 욥은 어떤 고난을 당하더라도 거기서 어리석게 하나님을 원망하거나 믿음을 떠날 사람이 아니라는 것입니다. Гэтэ Явын хувьд болохоор ямар вэ? Тэрээр хичнээн одоо хэцүү зовлон тохиолдсон байлаа ч гэсэндээ 그것을 보여주기, зовлонгаараа 예. эзэн рүү хандаад те гомдлох тийм хүн бол биш байсан ба. 그런 모습을 보여주기 위해서 하나님께서 욥에게 그런 고난을 허락하신 것입니다. Гэтэ энэ тэр сатан болохоор яасан бэлээ? Тиймэрхүү одоо юу лээ? Яв үнэхээр тэр сул дорой гэдгийг харуулнаа гэдэг үгнээсээ түүнд янз бүрийн асуудлууд өгч байгаа тийм ээ. 아무나 그런 고난을 허락한다고 그래서 믿음을 잘 지킬 수 있는 게 아닙니다. Гэтэ яг үнэндээ юу гэх те а муу нэгэн хүнийг шалгахын тулд янз бүрийн сорилтууд өгдөг. Гэтэ бүх хүн тэр сорилтонд одоо сорилтыг даваад юу гэх үү сорилтыг ингээд сайн давдаг бас биш байдаг. 그러니까 하나님은 그 고난도 감당할 만한 그 시험만 그 고난만 주시는 것이지 감당치 못할 그런 고난을 주시는 분이 아니라는 것입니다. Гэтэ бидний бурхан нь бас яадаг вүлээ? Хүнд шалгалтыг зөвшөөрдөг ч гэсэндээ тухайн хүний давж чадах хэмжээний шалгалтыг зөвшөөрдөг гэж хэлсэн тийм ээ. 고린도전서 10장 13절 볼까요? За хэдүүлээ 1-р Коринт 1-р Коринт 10-ын 13-ыг харъя. 1-р Коринт 10-ын 13. 고린도서 10장 10절에 10장 13절에 보면은 사람이 감당할 시험 밖에는 너희에게 당하는 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당치 못할 시험을 허락지 아니하시고 그랬습니다. За энэ дээр ингэсэн байна. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог л зүйл. Бурхан итгэмжтэй. Тэр та нарыг хэрчэн хэтэртэл сорогдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин дааж орохын тулд түүнд сорилттой хамт мөн гарцыг ч бий болгоно гэсэн. Амен. 예, 그러니까 욥은 그런 극심한 고난을 당하더라도 그것을 감당할 만한 그런 믿음이 있기 때문에 하나님이 그 시험을 허락하신 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ бидний бурхан Йовыг зөвшөөрсөн гэхдээ зөвшөөрөхдөө Йовын чадлынх нь хэрээр нь тэр түүнийг тесвэрлэж гарч чадах хэмжээний зовлон зөвшөөрсөн гэсэн үг. 만약에 감당할 만한 그 실력이 없는 사람은 그런 시험이 올 때 어떻게 하겠습니까? 다 쓰러지고 마는 것입니다. Хэрвээ хэн нэгэн хүн тийм ээ одоо өөрийнх нь дааж хэмт авах хэмжээний хүчнээс илүүгээр хэрэг соригдчихвол хүн яах вэ? Босч чадахгүй шүү дээ тийм ээ унчих юм бол. 그리고 뭐 시험에 들거나 또 아니면 하나님을 떠납니다. Тэр яах вэ? Эсвэл бүр сорилтонд нь унана, эсвэл бүр магадгүй итгэлийн замыг ч юм орхих ч аюултай байх. 그런 말을 하는 사람도 있어요. 그러니까 Ер нь бол тиймэрхүү хүн ч гэсэн бас байдаг гэж. 하나님을 믿으면은 다 복받고 잘 살고 병 낫고 응? 부자 되고 다 이런 줄 알고 나도 그러기 위해서 이렇게 예수님을 믿었는데 믿다 보니까 뭐 여러 가지 어려움이 오니까 이건 아니다 싶어서 그냥 교회를 떠나는 사람이 있다는 것입니다. Хүмүүс юу гэж бодлоо гэхээр нөгөө одоо тийм хүмүүс ч гэсэн байдаг гэнэ бодсноос нь шал өөр ингээрэгчлэр. За жишээлбэл ямар зүйл байх вэ гэхээр хүн чуулганд яваад ирэхлээр бурхантай хамт байх юм бол өрөөгд нь тэр бол үнэн. Гэхдээ өрөөгд нь өвчин эдгэн баян болно тэ бүх зам дардан болно гэж ойлгоцсон хүмүүс байдаг. Гэтэл эсрэгээр жоохон замыг хазаалгаад ирэнгүүт яадаг гэхээр шууд замаас бүр бүтэн эргэждэг хүмүүс байдаг. 그러나 하나님은 뭐 항상 평안한 것만 주시는 분이 아닙니다. Тэгээ бидний итгэлийн амьдрал дээр те эзэн бурхан яадаг вэ? Бүх зүйл дээр ямар ч үед одоо нөгөө нэг юу яадаг штэ. Одоо зөвийг хийдэг. Бүх зүйл дээр ямар ч үед эрүүл мэнд те элбэг хамтлаг амар тайвныг бас өгдөг үгүй. 로마서 8장 17절 말씀을 한번 보세요. Тэгэхээр Ром номны те 8-ын 17 харъя. 로마서 8장 17절에 보면 자녀임은 또한 후사 곧 하나님의 후사요 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여
고난도 함께 받아야 될 것이니라. За Ром намын 17 дээр ингэсэн байна. Хэрэв бид хүүхдүүд нь юм бол өв залгамжлагчтан ч бас мөн өө. Христтэй хамт алдаршуулгын тулд хэрэв бид үнэхээр түүнтэй хамт зовдөг юм бол бид Бурхны өв залгамжлагчид бөгөөд Христийн хамтран залгамжлагчид юм аа гэсэн. Амен. 아멘. 얼마나 은혜가 되는 말씀입니까? Энэ ямар нэгүүлсэлтэй гоё ивэлтэй үг вэ те? 보세요. 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이니라. 참 마음에 와닿지 않습니까? Тэгээ бид нар те түүнтэй хамт алдрыг авах болно. Гэтэ алдрыг зөвхөн аваад бусдыг нөгөө юу л нөгөө өөхийг аваад юуг нь хайна гэдэг шиг тийхгүй те. Зөвхөн алдрын чавна. Тэгээ бас асуудлын чавна гэсэн зовлонгийн чав дүүрнэ гэсэн. 하나님께 복 받기를 원하신다면은 고난도 달게 받을 줄 알아야 된다는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол та бурхнаас өрөөл авнаа гэдэг мэдж байгаа бол тэр өрөөлийн зам ч гэсэндээ хөөрхөн сюрпризтэй буюу те янз бүрийн юмнууд хажуудлаас гарч ирдэг шүү гэдгийг бас хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэсэн. 이게 나는 항상 좋은 것만 받겠다고 생각하고 뭐 고난이나 핍박이나 환난은 나는 받지 않겠다 생각하는 것은 이건 참 신앙이 아닙니다. Тэгэхээр юу гэдэг те хүмүүс болохоор би зөвхөн тэр одоо цэцгэн замаар явна. Би зөвхөн ерөөлийн замаар явна гэдэг ингэдэг те. Гэтэ зөвхөн ерөөлийн замыг л хүлээж авна гэдэг бол энэ чинь итгэл болох уу гэдгийг бас бодох ёстой. 이것을요 성도들에게 잘 가르쳐 줘야 됩니다. Тэгээ бид нар бас итгэгч нарт энэ талаар маш зааж өгөх ёстой. 그래야 성도들이 신앙생활하면서 고난이 올 때 실족하지 않고 낙심하지 않고 더욱더 하나님을 의지할 수가 있습니다. Тэгснээр хэдүүлээ итгэгч нартаа тэгээд яг одоо итгэлийн зөв зам гэж ямар зам бэ? Энийг зааж урдчилж зааж өгж ээж итгэгч нар маань сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэндээ дархлаан тогтно. 그러니까 고난도 은혜와 복으로 주신 것이라는 거. 이걸 분명히 깨달아야 돼요. Тэгээд бидний хувьд тэгэхээр тэр утгаараа асуудал те зовлон сорилт бэрхшээл гэдэг зүйл бол бас нөгөө талаараа хүчрхэгжүүлэх тэр ерөөлтэй хамт ерөөлийн төлөө ирдэг юм аа гэдэг бид бас хүлээж зөвшөөрөх хэрэгтэй. 그러니까 욥이 지금 당하고 있는 고난은 뭐 사람으로서는 정말 도저히 감당하기 힘들 만큼 힘든 고난을 당하고 있지만 그것도 하나님이 욥에게 은혜와 복으로 주시는 고난이라는 것입니다. Тэгээ Явын хувьд одоо те маш ингээ хүн ямар ч хүн гарсан төсөөлөхөд ч гэсэндээ хүч төрөгмөр ийм асуудлууд ингээ тулгарсан байж байгаа. Гэхдээ энэний цаад утгыг харах юм бол бурхан Явд те илүү өрөөлөг өгөхийн төлөө ингээ чиглэсэн байгааг санах хэрэгтэй. 자, 그러니까 우리가 신앙생활 하다가 이런 고난이 올 때는 어떤 자세를 가져야 되겠습니까? За тэгвэл бид нэр одоо те ямар нэг асуудал ирлээ гэхэд бидний төрөхөд ямар байх ёстой вэ? 대다수의 많은 사람들은 고난이 올 때 원망합니다. 불평합니다. Дийлэх олон хүмүүс яадаг гэхээр асуудал ирэх үед шууд ингээд нөгөө жанжин шугамаалдаа тий одоо төгшөж эхэлдэг. 이스라엘 백성들 보세요. 광야에 40년 동안 지내는 동안에 많은 어려운 고난을 당할 때마다 그들은 뭘 했습니까? За Израильчүүдийн хэлээр бодож үзэл. Тэд нэр цөлийн амьдралаар 40 жил явхдаа янз бүрийн асуудлуудад тулгарсан. Тулгарх болгонод тэд нар яаж хийсэн бэлээ? 바로 지도자 모세와 하나님을 원망했습니다. За тэг яасан гэхээр тэгэх болгонд одоо асуудал тулгарх болгонд одоо тэднийг удирдах яваа Мосе болон Бурхан руу хандаад гомдлж ирсэн. 이렇게 이스라엘 백성들이 광야에서 이렇게 원망하고 또 하나님을 시험하고 우상 숭배하고 뭐 이러한 죄로 인해서 그들은 다 가나안 땅에 들어가지 못하고 다 광야에서 죽었습니다. Тэгээ тэр одоо тэр гомдлж ирсэн хүмүүсийг харах юм бол тэд нар яасан бэ? Тэднээс хинэн ч тэг гомдлж ирсэн хүмүүсээс хинэн ч гамалтын Канаан газар руу орч чадаагүй гэж. Тий. Бүгд цөлдөө уудалцаасан. 그러니까 좀 보통 믿음이 아니고는요. 이런 고난이 올 때에 입에서 감사가 나오기가 쉽질 않아요. Тэгээ ер нь бол харахтаа гэтээ тэр хүмүүсийг бид нэр ингэж жичлэх гэдэг боловч шиг яг үнэндээ хүний амьдрал дээр тий бидний амьдрал дээр ч гэсэндээ зүгээр нэг жирийн одоо тохиолддог шиг зүйлүүд биш. Тэрнээс ч хүн дээрээ ирэхлээр ямар ч хүн байсан амнаас нь талархал гарч чадхаа болчдөг. 그러니까 그만한 믿음의 실력이 있어야 고난이 올 때 감사할 수 있는 것입니다. Тэгээ харах юм бол
итгэлийн тодорхой хэмжээнд тийм хүчтэй тий одоо ийм чадвар нь өссөн, итгэл нь өссөн байж гэмээн хүний амнаас талархал гардаг гэхээс биш ихэнх хүмүүс юмнаас ер нь талархал гарахгүй байдаг. 사도 바울은 데살로니가전서 5장 16절에서 뭐라고 말씀하셨냐면은 항상 기뻐하라고 그랬습니다. За Илч Паул юу гэсэн гэхээр яг дөр Тесалоник 5 дугаар бүлгийн 16 дугаар эшлэлийг харах юм бол чи үргэлж баярлаарай гэж хэлсэн байна. 그리고 18절에는 범사에 감사하라고 그랬습니다. За тэгэнгүүтээ 5 дугаар зүйлийг 5 дугаар бүлгийн 18 дээр юу гэсэн гэхээр чи сорилтын дунд ч гэсэн талархаж сураа гэж хэлсэн байна. 그거 보통 사람으로서 그거 그대로 하기가 쉽지 않습니다. Тэгэхээр жирийн хүмүүс за окей гэдэг ингээд давдаг юм энэ юусоо биш шүү. Тэрний тэр юус яриаггүй. 그러나 그것이 바로 그리스도 안에서 하나님께서 너희를 향한 하나님의 뜻이라고 그랬습니다. За тэгэн утаа энэ чинь бас үс гэхээр чи тэгж талархах нь та нарын дотор ажиллаж байгаа Бурхны хүслээ гэж хэлж байна. 그렇게 어려움과 시련이 올 때, 핍박이나 고난이 올 때에도 아, 이것은 하나님이 나한테 은혜와 복으로 주신 것이구나 생각하고 거기서 무조건 감사할 수 있는 그런 신앙을 가진 사람이 많지 않다는 것입니다. Одоо бидний хувьд ямар нэгэн асуудал гарлаа гэхэд шууд бурхан нэрээ энэ донд намайг магадгүй чадахжуулах гэж байгаа хаа гэд ч юм уу тий ингэж хүлээж авах дээр одоо өөрсдөө дасгалжуулах нь тий хожимын өдрүүдийн эзний өмнө зогсоход тий одоо шагнал авахд хэрэг болно гэж. 그러니까 우리 신자에게 믿음이 있는가 믿음이 없는가를 보려면은 바로 평안할 때보다 이런 고난이 왔을 때 그 사람이 과연 그 입에서 어떤 말이 나오느냐를 보면 알 수 있습니다. Тэгэхээр бид нар эндээс юу харах вэ гэхээр бид нар хүмүүсийг 50 байх үед нь ярьж байгаа үгээр дүгнэхээс илүүгээр тэг асуудалд орох үед тухайн хүний хандлага нь ямар байна вэ гэдгээс хараад тэр хүний итгэлийн төвшин тэг энийг бас мэдэх боломжтой. 네, 그러니까 불평하고 원망하는 말이 나오는지 아니면은 하나님 앞에 감사하는 말이 나오는지 보면은 그 사람의 믿음을 알 수 있다는 것입니다. Тэгээ бид нар юу гэдэг те талархахгүй те одоо гомдлсон, ууралсан те ийм одоо тунирхсан ийм байдалтай байдаг хүн болон талархаж те улам өөрийгөө дорд болгож анхаарал нэмэгдүүл сэрэмжээ барьж байгаа ийм хүн хоёрын хооронд ялгаа болон эзнээс авах шагналын үед ч гэсэндээ ялгаа байдаг. 근데 이 항상 감사하는 사람하고 늘 뭐 불평하고 원망하는 사람하고 이 건강 상태도 달라요. Яг бодит амьдрал дээр харах юм бол те асуудал болгон дээр талархдаг, зөвийг нь харж, сайныг нь хардаг ийм хүний бие махбод болон яг ямар ч үе дээр үргэлж гомдлож, одоо тунирхаж, те болтгоо талаас нь хардаг хүний эрүүл мэнд хоёрын хоорондыг харьцуулж харах юм бол үнэхээр том ялгаатай байдаг. 이게 항상 감사하는 사람은 육신도 보통은 건강합니다. За тэгэхээр жишээлх юм бол одоо юу гэдэг те альва зүйл дээр талархалтай байдаг хүмүүсийн хувьд ер нь л эрүүл байдаг. 그런데 항상 불평하고 원망하는 사람은 그 없던 병도 자꾸 생기는 경우가 있어요. За харин эсрэгээр нь те одоо сөрөг байдалтай те өрөөс ингээд талархдаггүй гомдлох юм уу тэр шат ийм хүмүүсийг харах юм бол бүр яаж ч заавал эндээс юмуд барьцсан өвчин тусцсан яваад. 네. 그다음에 15절, 16절 보겠습니다. За тэгэхээр 15장. Явна номын 15 16 дугаар эшлэгийг харъя. 네, 거기 보면 하나님은 그 거룩한 자들을 믿지 아니하시나니 하늘이라도 그의 보시기에 부정하거든 하물며 악을 지키고 물 마신 같이 하는 가증하고 부패한 사람이겠느냐 그랬습니다. За үзэг түн тэрээр ариун нэгнүүдэд ч итгэдэггүй бөгөөд тэнгэрч хүртэл түүний мэлмид цэвэр биш байдгаа. Тэгвэл жигшмээр завхарсан нэгэн буюу гин бурууг ус адил уудаг хүн ямар байх юм бэ болоо. 여기 하나님은 그 거룩한 자들을 믿지 아니하시리니 그런데 여기서 그 거룩한 자들은 바로 성도가 아니라 천사들을 가리키는 것입니다. За ингээд хэлж байгаа тийм ээ.
ариун нэгнүүдэд итгэдэггүй гэж хэлж байгаа. Энэ ариун нэгэн гэж юу хэлж байна вэ гэхээр эзний өөрийнх нь нөгөө одоо итгэгч хүмүүсийг хэлээгүй харин энэ болохоор тэнгэр элчснэр хэлж байгаа гэж. 이게 천사라도 약하고 신뢰할 수 없는 존재이기 때문에 하나님은 그들을 믿지 않으신다는 겁니다. Мгм. За энэ дэр харах юм бол тэнгэр элч гэхлээр бидний хувьд болохоор хүчтэй юм шиг боловч яг ингээ харах юм бол сул дорой эзний өмнө цэнзүрт нийлдэггүй учраас бурхан яа гэсэн бэ? Тэр ч гэсэндээ болно гэж 또, итгэхгүй гэсэн. 또 여기 하늘이라도 그의 보시기에 부정하거든 그랬습니다. Мгм. За дараад нь үсгэлээрээ үргэлжлүүлээд тэнгэр ч гэсэн түүний мэлмэд цэвэр биш байдгаа гэж хэлсэн. 여기 그 하늘은 물질적인 하늘을 가리킵니다. За энэ дээр хэлж байгаа тийм ээ тэнгэр гэдэг нь болохоор одоо бидний хардаг тэр тэнгэрийг хэлж байгаа гэсэн. 그 하늘이라도 하나님 보시기에는 깨끗하지 못하다는 것입니다. Бид нар болохоор ямар гоо цэгмэг юм бэ гэж хардаг тийм үү тэнгэрийг харахтаа харин бурхан харахтаа эвчлэрэг түүний цэвэр биш байна да гэж хардаг. 이것은 자연 만물이 다 부패하다는 것입니다. За эндээс харах юм бол тэрэн дээр байгаа тэнгэрийг зөвхөн бохин дээр байгаа биш тэр энэ дэлхий дээр байгаа альва зүйлсүүд бүгдээр бохирдсан байна да гэж хэлж байгаа тийм гэсэн. 인간의 범죄로 말미암아서 사실은 자연 만물도 이렇게 다 이렇게 부패하게 된 것입니다. Мгм. За тэгэхээр хүний одоо тэр үйлдэлээс болоод гэмт үйлдэлээс болоод яасан гэхээр одоо байгаль орчин ч гэсэндээ тийм ээ цэвэр бус гэдэг нь англиад ч гэсэн мэт. 그런데 이 악행을 물마시듯 하는 사람이야 얼마나 하나님 앞에 가증하고 부패하겠냐는 것입니다. За гэхдээ харах юм бол эд дээр байсан тийм ээ муу нэгнүүдийг ус шиг үлддэг гэж байна. Ийм хүмүүсийг эзэн одоо хэрхэн хайрлсан учраас тэд нар эзний өмнө ирч чадж байгаа лээ. 자, 여기서 엘리바스가 이 말을 한 뜻은 바로 욥을 가증하고 악하고 부패한 자로 취급한 것입니다. За одоо энэ ч болохоор чинь Элифасын үг л үргэлжлээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр Элифас Йовд ингэж хэлж байгаа гэдэг чинь болохоор яаж хэлэхээр бүх талаас нь үгүйсгэж байгаа гэсэн. Бүх талаас нь үгүйсгээд тэгэхээр зүгээр тийм түүний хэлсэн үг бодлогыг үгүйсгэж байгаа гэсэн үг. 그다음에 세 번째 대지를 보겠습니다. 여기 17절로 19절은 За 이제 10 одоо 3 дугаар сэдвээр орж байгаа. 17-аас 19 дэх эшлэл байгаа. 고전적 교훈의 중요성입니다. За 고전, энэ дээр харах юм бол тийм юуны сургаалын чухалчлал гэсэн тийм сургаалын чухалчлал 여기 이 한국말 сэдв нь. 고전적이란 뜻은 그 옛날에 그 지혜로운 자들이 말하는 것입니다. Мгм. За тэгээ юуны чухалчлал гэхээр өвөг дээдсийн тийм чухлын сургамжийн чухал нь гэж хэлсэн. 그러니까 Тоглоо. 옛날 지혜로운 사람들이 그 말한 그 교훈의 중요성을 여기서 말하고 있는 겁니다. За энэ дээр харах юм бол тийм юун дээр үеийн бидний өвөг дээдсүүд тийм үгний чухалчлалыг үгийн хэрхэн чухалчилж байсан талаараас энэ санааж байна. 여기 17절 18절 한번 보겠습니다. За 17, 18-ыг харъя. 내가 내게 보이리니 나를 들으라. 내가 본 것을 설명하리라. 이는 곧 지혜로운 자들이 그 열주에게서 받아 숨기지 아니하고 전하여 온 것이라. За 17, 18 дээр харах юм бол би чамд хэлье намайг сонс юу ч үзснээ бүү мэдүүлье. Юу үзснээ ч би мэдүүлье. Мэргэд юу хийснийг эцэг өвгөд нь ч нууцлаагүйг мэдүүлье. 아멘. 네, 여기 엘리바스가 옛날에 그 지혜로운 자들이 말하는 것을 들어서 욥이 당하고 있는 고난의 그 근본 원인을 깨닫게 해주겠다는 것입니다. За тий Элифасын хувьд болохоор тийм ээ урд нь одоо сонсчээс өөр туршлагуудаар яашин гэхээр Йовын одоо Йовыг гэмшүүлж тэр Йовыг өөрлөгөө буюу эзнэр эргүүлнэ гэсэн ийм бодолтой байгаа. 그 내용은 20절에서 24절까지 나와 있습니다. За тэр агуулга нь болохоор түүний тэр бодол нь 20-с 24 дээр байж байгаа. 네, 또 19절 한번 보겠습니다. За 19 дэх эшлэгээ баялаа үзье. 이 땅은 그들에게만 주셨으므로 외인은 그들 중에 왕래하지 못하였었느니라. За тэгээ харах юм бол зөвхөн тэдэнд газар нутг өгөгдсөн бөгөөд тэдний дундуур
харин ямар ч хүн өнгөрөөгүй билээ гэсэн. 이게 외인이 그들 중에 왕래하지 못했다는 그 말은 그, 그 교훈은 어, 그 특정 그 뭐 시대나 사회에서 지배적이거나 주도적인 그런 사상적인 그 경향에 물들지 않고 순수하고 참된 교훈을 말하는 것입니다. 좀 너무 길었네. 음. 자, 여기 19절 말씀 하고서는 여기 외인은 그들 중에 왕래하지 못하였느니라 이제 그 뜻을 설명하겠습니다. за гэж 19 дээр харин гэж орж ирдэ. Харин ч ямар ч хүн өнгөрөөгүй гэсэн байгаа даа тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө буруу зүйлийг өөрсдийнхөө ихтгэл дондоо холиогүй гэсэн утгаар хэлж байна. 그러니까 이 말은 그 고전적인 그 바른 교훈은 어, 외래의 그 풍조나 사조에 물들지 않는 순수하고 참된 교훈이라는 것입니다. За 풍, тэгээд энэ дээр бас мөн юу хэлж байгаа гэхээр тэдний одоо өвөг дээдсээс авч ирсэн тэр нууц өвлөдөж ирсэн тэр зүйлсүүд нь болохоор илүү дутуу гадны ямар нэгэн одоо нөлөө соёл орлогоогүйгээр те яг өөрсдөд нь хадгалагдаж ирсэн гэдэг хэлж байна. 이제 그 시대에 지배적이거나 주도적으로 주장했던 사상을 말하는 것입니다. 그 풍조가. Мгм. За тэгэхээр энэ дээр тэр өвгөд гэж үг хэлж байна вэ? Тухайн цаг үед байсан те Израилийн ард хүмүүс төр байсан тэр үе уламжлан эзний тухай ярьж ирсэн тэр өвгдийг хэлж байгаа гэсэн. 그러니까 이게 전통적으로 이렇게 전달되어서 내려온 그런 바른 교리는 바로 여기에 해당되는 것입니다. Мгм. За тэгэхээр энэ дээр бас юу орох вэ гэхээр үе уламжлалан эзнийг үг сахиад те өөрсдөө золиослоод ирсэн тэр өвгд эзч гэсэн энд орох болно. 그러니까 전통적으로 내려오는 그런 그 바른 교리로 비유를 들면서 엘리바스가 욥을 정죄한 것입니다. За тэгэн гутаа Элифаз эдгээр зүйлийг хэлэхдээ яаж юм гэхээр жишээд татаад бас өөрийнхөө үгийг оролцоохгүйгээр эзний үгэн дээр суйрлаж хэлж байгаа тийм ээ. 이것은 엘리바스가 그, 그 전통적인 그 사상을 들어서 욥을 정죄한 것은 잘못된 것입니다. За тэгэхээр харин Элифаз болохоор хичнээн зөв зүйлээр ингээд үлгэж аваад ярьсан боловч түүний хувьд болохоор одоо өөрийнхөө бодолтой хүлэгдсэн байдалтай бодсон. 자, 지금까지 이렇게 우리가 엘리바스가 그 욥에 대해서 하는 말을 보면요, 엘리바스가 상당히 그래도 세상적으로나 이런 지식적으로는 상당히 그 지식이 있는 사람이라고 볼 수가 있습니다. За хэдийгээр эндээс харах юм бол те Элифасын хувьд Йовыг цэмэлж байгаа зэмлэлүүд те түүний сонгож байгаа үг болон агуулга эдгийг харах юм бол яаж нэглэрэ тэрээр маш одоо тухайн үед те бас нэлийн дээгүр албан тушаатай тийм хүн байсан бол те. 그러나 욥의 엘리바스가 이렇게 주장하는 것은 상당히 뭐 논리적이고 또 옛날 그 어떤 풍조의 그 사상을 들어서도 말했고 또 뭐 성경적으로 이렇게 말했지만은 사실은 그것은 욥에게는 해당되지 않는 말입니다. Тэгээ Элифасын хувьд болохоор чинь түүний хэлж байгаа үг болгоныг ингээд нэвтлэл харах юм бол буруу зүйл ерөөсөй байхгүй байгаа. Гэхдээ Йовын хувьд болохоор чинь түүний нөхцөл байдал нь арай өөр байсан учраас түүний Элифасын хэлсэн үгтэй ерөөсөй тохирохгүй байсан гэсэн. 그렇게 욥의 친구인 엘리바스를 보면은 이렇게 일반적인 이런 그 진리라든가 또 세상 적인 진리 면에서는 많이 깨달았다는 걸 알 수 있습니다. За тэгэхээр яаж юм гэхээр түүний хувьд одоо нөгөө нэг олон зүйл дээр зөв ярьж байгаа юм шиг боловч тий яг үнэндээ Йовын тэр байгаа байдал нь түүний одоо хэлж байгаа өгнүүд ч гэсэндээ өөрийнх нь төлөх бас эзний өмнө зөвтгөгдөх зүйлсүүдтэй хангалттай. 근데 우리 신앙은 세상 지식을 많이 배웠다고 그래서 신앙이 좋은 게 아닙니다. Бид нар болохоор бас тэгдэг. Нэг зүйлийг одоо жоохон юм мэдчихэд тэрийг юу гэдэг ерөөс юм энэ дэлхийн зүйлсийг мэдлээгээд бүхнийг мэдсэн гэсэн үг ерөөс биш үү. 세상적으로 뭐 많이 공부했다고 그래서 믿음이 좋은 게 아니라는 것입니다.
Тэгээд нөгөө талаараас те энэ дэлхийн мэдлэг олонтой одоо мэдлэг өргөнтэй байлаа гэх тэр хүн итгэл нь сайн гэсэн бас биш үү? 성경 진리를 바로 깨닫고 그 진리의 말씀대로 바로 행하는 자가 믿음 있는 것입니다. Мгм. Харин эсвэргээр Библийн үгийг мэдээд түүний дагуу үйлдэж байгаа хүний хувьд те итгэл нь багаар өсч идэг. 엘리바스는 세상적인 지식을 많이 깨달아서 그것을 가지고서 욥을 정죄하고 있지만 사실은 하나님 앞에는 옳지 않은 것입니다. Мгм. Тэгээ Элифасийн хувьд болохоор чинь янз бүрийн нэг ойлголттой, янз бүрийн мэдээллүүдтэй өөрөөр хэлбэл төрөл бүрийн ингээд мэдлэгтэй тий. Тэгээ тэрнээсээ үүдээд ингээд явыг зэмлэж байгаа. Гэтэ эцсийн дүндээ харах юм бол яасан бэ? Тэр сүлд нь ингээд өөрөө мухардтал орсон баг. 세상적인 지식을 많이 배웠다면은 그 지식을 어, 성경적으로 신앙생활하는데 바로 사용할 줄 알아야 됩니다. Тэгээ бид нарт магадгүй янз бүрийн тийм мэдлгүүд ингээд одоо суудлагдсан, уурсан байж болно л доо. Гэтэ хэрвээ тийм байлаа гэх юм бол тэр мэдлгүүдийг яах вэ? Хаана хэрэглэх вэ гэхээр эхний ээлж нь бид нар одоо тий эзний арт түмний одоо тэр дунд хэрэглэх ёстой. 그러니까 세상 지식, 자기가 많이 배운 세상 지식을 가지고서 믿음이 좋은 사람, 즉 영의 신령한 길을 걸어가고 있는 사람을 거기에 맞지 않는다고 정죄하는 것은 이건 잘못된 것입니다. Тэгээ харин эсвэргээрээ тий бид нар өөрсдийнхөө бодол дээр тулгуурлаад хүмүүсийг шүүгээд тий хүмүүс рүү ингээд чиглээд иж ерөөсөө болох. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. За хэлээ түр амарч байгаа дорой. 네, 10분 쉬겠습니다. 네. 10 минут дараа орё. Хэлээ. 자, 이제 20절로 24절까지는 악인은 멸망한다는 내용입니다. За дараад нь 20-оос 24 дэх эшлэл байгаа. 20-оос 24 дэх эшлэлийг харах юм бол муу нэгэн нь одоо муу нэгэн нь 멸망 악인이 멸망하겠다는 뜻이. 멸망. 예. муу нэгэн заавал өмгөх болно гэсэн ийм агуулга байгаа. 이것도 이제 엘리바스가 한 말인데, 야, 음. 악인은 멸망한다는 뜻으로 이게 요백에 말하는 것입니다. Одоо энэ агуулга ч гэсэн ялгаа авахгүй Элифас хэлж байгаа агуулга байгаа байхгүй. Гэхдээ Элифас юу гэж хэлж байгаа гэхээр Йов руу хандаад те чи бол хорон муу чи заавал сүрнэ гэсэн утгаар хэлж байгаа гэсэн. 네, 20절 말씀 읽어보겠습니다. За 그, хэлээ 20 дугаар ишлэлийг харъя. 그 말에 이르기를 악인은 그 일평생의 고통을 당하며 강포자의 수는 작정되었으므로 그랬습니다. За 20 дээр ингэсэнтэй гим буруутан нь бүх өдрүүддээ өвдөлтөнд тарчилдаг агаад харгас хүнд хадгалагдсан жилүүд тоотой болвоо гэсэн. 그러니까 옛 교훈에 따르면은 악을 행한 사람은 일평생 고통을 당한다는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол те түүний юугаар бол бузар муу гүйлдэг хүн бол те нэг насныхаа туршид зовлонтой байна гэж хэлжсэнтэй адилхан агуулга. 사람이 악을 행하면 망한다는 교훈은 뭐 옛날부터 내려오는 그 경험적인 지식입니다. За ер нь бол тэг хүн муу гүйлдэх юм бол түүний хариугаа заавал авахгүй юу? Сүрнэ гэсэн энэ ойлголт бол тэг үе уламжлан хүмүүс мэдсээр ирсэн энэ ойлголт байгаа. 그러나 여기 엘리바스가 한 말 중에 보면은 일평생 고통을 당한다는 것은 이건 과장된 표현입니다. За харин энэ дээр юу гэж тэгэхээр хиний Элифас хэлж байгаа тийм ээ. Тэр хүн заавал сүр нэ гэсэн зүйл болохоор чинь ер нь бүхэн одоо мэдж байгаа гэсэн агуулга тий. 여기 강포자 즉 포악한 사람의 횟수는 작정됐다고 그렇게 말했습니다. За тэгээ бас юу гэсэн хэлээрэ түүний ирэх тэр ингээд сүйрэх өдрүүд нь тодорхой болсон байгаа гэж хэлсэн. 이 말은 이 강포한 사람 즉 그 포악한 사람은 망할 날이 작정됐다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрэн дээр болохоор тэр өдрүүд нь тоглогдсон байгаа гэж хэлж гисэн тийм. Тоглогдсон байгаа гэдэг бүр тодорхойгоор хэллээ гэсэн. 또 그 날이 길지 못하다는 뜻입니다. За бас дахиад юу гэсгэлээрэ тэр өдрүүд нь тоотой гэсэн тийм урт биш гэж бас хэлсэн. 옛날 그 내려오는 전통적인 그런 그 교훈에서도 보면은 악을 행한 사람은 반드시 망하고 선을 행하는 사람은 상을 받는다는 뜻입니다. За тэгэхээр урдныхаар ярих юм бол те одоо итгэж биш хүмүүс ч гэсэн мэддэг тийм ээ.
Одоо өвд эцэс хавлаад ирсэн ойлголт нь үүдгэлээр муу гэх юм бол заавал суурь харин сайныг гэх юм бол заавал дээшлэнэ, дэвжиж дээшлэнэ гэсэн ийм агуулга явж байдаг. 그리고 21절, 22절에 보면은 그 귀에는 놀라운 소리가 들리고 그 형통할 때 멸망시키는 자가 그에게 임하리니 그가 음. 어두운 데서 나오기를 바라지 못하고 칼날의 기다림이 되느니라 그랬습니다. Одоо 21 22 дээр түгшүүрийн чимээ чихэнд нь байж амар амгалангийн үед ч сүйтгэгч түүндэр ирдэг юм аа. Тэрээр харанхуйгаас эргэн гарна гэдэгт итгэдэггүй бөгөөд тэрэд илтэнд хазаягдсан ажээ. 이렇게 악하고 아주 포악을 행하는 자의 그 귀에는 무서운 소리가 들려온다는 것입니다. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд бодол нь муу тэ хорон хүнний чихэнд нь яадаг үргэлжид тэ юу яана гэсэн тэ үргэлж чихэнд нь үргэлж төвшөр байна гэж хэлсэн. 또 그 형통할 때 멸망시키는 자가 그에게 임한다고 그랬는데 그 음. 형통할 때 약탈자나 또 공의의 심판자가 와서 파괴시킨다는 뜻입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тэ бас амар амгалангийн үед ч гэсэндээ сүйтгэгч түүн дээр ирдэг гэж хэлсэн тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар амар амгалан байх гэдэг хичээсэн ч гэсэндээ өрчин хүн нэгнээс чамаагүй түүн дээр тэг ингээд доороо тулах хэсэг ирнэ гэж. 또 여기 그가 어두운 데서 나오기를 바라지 못하고 칼날이 기다림이 되느니라 그랬습니다. Мгм. За тэрийг бас 22 дээр хэлсэн тийм ээ. Тэрээр харанхуугаас эргэж гарна гэдэгтээ итгэдэггүй гэж хэлсэн. 이렇게 악한 자는 어두운 죄악 가운데서 벗어날 희망이 없다는 것입니다. Энэ юу гэсэн үг гэхээр тэр харанхуу ген дотроос гарна гэсэн тийм найдварыг авч чадахгүй, найдварыг тээж чадахгүй хэмжээний гэсэн үг. 또 칼날이 기다림이 된다는 말도 악한 사람에게는 심판이 기다린다는 뜻입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тий бузар муу нэгэн дээр заавал гэх тэр хэмжээний шийтгэл нь байна гэдгийг хэлж байна. 그러니까 일반적으로 이 말이 다 맞는 말입니다. Ер нь бол одоо харах юм бол тий нийт ер нь хүмүүс яг ингэж мэддэг энийг. 그러니까 엘리바스가 왜 이런 말을 했겠습니까? 욥 너 Гэтэ 자신이 악을 행하면 이렇게 하나님 앞에 심판을 받는다는 뜻으로 말한 겁니다. гэтэ Йов сүүл Элифаз яагаад Йовд ингэж хэлсэн болов? 그다음에 23절 보겠습니다. Найдлаа 23 дугаар ишлэгийг харъя. 그는 유리하며 식물을 구하여 이르기를 어디 있느냐 하며 흑암한 날이 가까운 줄을 스스로 아느니라 그랬습니다. За 23 дахь тэрээр хоол хайг тэнүүчилж хаана байна вэ гэдэг. Харанхуйн өдөр маш ойр байгааг тэр мэддэг билээ гэсэн. 여기 그는 유리하며 식물을 구한다고 그랬는데 이것은 악한 자는 이리저리 방황하면서 먹을 것을 구걸한다는 뜻입니다. Мгм. За энэ дээр болохоор тэрээр хоол хайг тэнүүчилж хаана байна вэ гэдэг нь юу сутлаа. Муу нэгэнтэй наас цаашаа хэсэн хэрж идэгцүүлэг хайдаг гэдэг чинь олзоо хайдаг гэж хэлж байна. 자, 지금 욥이 지금 환난당하고 있는 상태는 다 모든 걸 재산을 다 뺏겼잖아요. 그래서 Мгм. 아주 지금 아무것도 없는 그런 궁핍에 처하게 된 것을 암시하고 있는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Йовын одоо өөрийнх нь байдал нь хараад хэлж байгаа гэсэн үг бүх зүйлээ тэрээр булаалгачихсан байж байгаа. Гэтэ тэгсэн ч гэсэндээ тэр дунд нь одоо дахиад энийг эрен хайна гэдгийг хэлж өгч байгаа гэсэн. 근데 이 말도 이렇게 욥이 하나님의 징계를 받아서 모든 것을 잃고 궁핍에 처하게 됐다는 것을 암시하고 있는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол тэрээр бүх зүйлээ булаалгацсан шүү дээ тийм ээ одоо бүх юу ч байхгүй аа гэсэн баг. Гэтэ энийг ч гэсэндээ тэр өөрөөс нь болсон гэж хэлсэн гэсэн. 또 흑암한 날이 가까운 줄을 스스로 아느니라 했는데 이 말도 악한 자는 벌을 받을 날이 곧 올 줄을 양심이 스스로 느끼고 있다는 뜻입니다. Тэгээ бас муу нэгэн хүн ер нь муу хүн яадаг вэ? Өөрийнхөө зүүн совингороо гэх юм уу те өөрийнх нь өдөр хоногуд одоо муугийнханд хариу ирэх гэж байна гэдэг мэдэрдэг гэсэн. 근데 악을 행하는 사람도 자기가 벌 받을 것을 양심적으로는 이렇게 느낀다는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүмүүс өөрөө за би чинь удахгүй эвгүйдэх бах таа гэдэг мэддэг гэж.
사람에게는 그 하나님께서 양심이라는 걸 주셨습니다. Тэгээ бурхан хүнд юу өгсөн гэхээр тийм одоо тий мэдрэхүй чанарыг өгсөн байдаг. 그러나 짐승은 양심이 없습니다. А харин хүн яадаг вүлээ? Бурхан тань тийм зүйл байхгүй. Юунд амьтанд 뭐, 뭐, 예를 들어서 ухамсартай байхгүй. 짐승이 무슨 나쁜 짓을 해놓고 자기가 아주 양심의 괴로움을 느끼면서 고통스러워하는 짐승 봤습니까? Тэгээ яагаад тэгэхээр тий амьтад ямар нэгэн байдлаараа буруу зүйл идчихэд ч юм уу жишээлбэл нэг амьтны одоо юу гэдгийг тий үр төлөгийг мэдчихэд ч юм уу за одоо би одоо ямар нэгэн буруу зүйл хийчлээ дээ гэд ч юм уу тий ингэж ерөөс бодохгүй. 그냥 뭐 사자나 이런 짐승들도 남이 잡은 그 먹잇감을 그 사자가 그걸 도로 뺏어가도 아, 내가 남의 걸 뺏었다 하면서 양심의 고통을 당하면서 그렇게 괴로워하는 그런 사자를 봤냐고요. Мгм. Тэгээ бүр одоо жишээлбэл те арслан ч юм уу бусдын барьсан хоолыг булааж авч идэхдээ те за би арайч бас болохгүй мэдлээдээ гэж бодохгүй л ах те тэд нар боддог байх. Ухамсар байхгүй учраас. 그러나 사람은 잘못을 저지르게 되면은 Мгм. 벌써 자기 양심이 스스로 책망을 하는 것입니다. Тэгээ харин хүн яадаг гэхээр ямар нэгэн дүрмийн бус буруу зүйлийг хийхлээр хүн өөрийнх нь зөв өөрийг ингээд одоо ялалдаг те ухамсарынхаа хүрээнд чи яриад болохгүй мэдлээ те гэж ялалдаг. 그래서 선한 양심을 가지라고 그랬잖아요. Тэгээ бид нарыг харин юу гэдүүлээ? Тийм учраас чи зөв тэгээ сайн ухамсартай байгаа чи зөв ухамсартай байгаарай гэж бас хэлсэн байд. 잠깐만요. 베드로전서 Аа. 3장을 잠깐 보겠습니다. Мгм. 베드로전서 3장 16절 보겠습니다. Тэгээ Петрос Jesus хамлаг шинжиж байна. 네. 1-р Петр 3:16 гэдлээ харах юм бол энэ дээр юу гэхээр 거기 보면 선한 양심을 가지라. 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라 그랬습니다. за энэ дээр болохоор 16 дээр мөн сайн мэс чанартай бай. Ингэснээр Христ дотор сайнаар биеэ авч явахыг чинь муулагчд та нарыг гүтгсэн зүйлдээ ичих болно гэстэй. Амен. 네. 그리고 그리고 그 양심을 버린 자들을 책망하는 말씀이 있는데 좀 금방 잘 못 찾겠습니다. 그러니까 사람에게는 이렇게 양심을 주셨기 때문에 악을 행하게 되면 자기 양심 스스로가 느끼게 한다는 것입니다. За тэгэхээр таны эрдэнэчлэн тийм ээ нүс чамаа буюу ухамсар гэдэг зүйл хүнд байгаа учраас хүн тэрнгээрээ өөрийнхөө би зөв үйлдэсэн үү буруу үйлдэсэн үү гэдгийг боддог. 음. 네. 여기 디모데전서 1장 19절 말씀 한번 보세요. Аа. За нэгдүгээр Тимот 1:19 гэдүүлээ харъя. 거기 보면은 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들이 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파산하였느니라 그랬습니다. За 19 дээр ингэхдээ итгэл сайн мэс чанараа сахих зарим нь үүнийг үл хойшосноос итгэл нь сүрсэн хөлөг онгоц мэт болжээ гэсэн. 여기 보면은 Мгм. 양심을 버린 사람은 믿음이 파산했다고 말하고 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн мэс чанар буюу ухамсараа сайнаас сурах болоод ирэхлээр тухайн хүний итгэл нь ч гэсэндээ дагаад сүйтгэгддэг гэдэг хэлж гэж. 이게 양심 쓰지 않는 사람은 한마디로 믿음이 없는 사람이란 뜻입니다. Шууд утгаараа тий ухамсар буюу тэр зүйл дээр зөв дээр анхаарахгүй болоод ирэхлээр тийм хүмүүсийн шууд утгаар нь итгэлгүй хүн гэж харж болно гэсэн. 그러면서 그 사도 바울은 디모데전서 1장 그 20절 그 다음 절에 보면은 그 양심을 쓰지 않은 사람 두 사람을 소개하고 있습니다. Мгм. Аа тэгэхээр яаж гэхээр хийж өгч тийм ээ энэ дэр
зөвхт ухамсарын талаар ингэ сануулсан. 거기 보면 후메네오와 알렉산더가 있습니다. 후메네오 알렉산더. За Александр юу? 알렉산더. 그 디모데전서 1장 20절 말씀 보면 알아요. Мгм. За энэ дээр харах юм бол те Тимот намны хин дээр гарч байгаа. Хуминай гэсэн те. Хуминай бас Александр нарын талаар ингэж хэлж байна гэж хэлсэн. Нэгдүгээр Петр, нэгдүгээр Тимот 1:20 дээр байгаа. 예. 그래서 양심을 쓰는 것이 믿음 있는 것입니다. За тэгэхээр а өөрөөр хэлэх юм бол ухамсар гэдэг зүйл дээр те мөс чанар гэдэг зүйл дээр бид нэр зөв дээр авах зохицох гэдэг хичээх нь итгэлтэй байдлаа гэсэн. 그러니까 사람에게는 양심이 있기 때문에 악한 사람도 악을 행하게 되면은 벌써 양심이 그 자기 자신을 그 깨닫게 하신다는 겁니다. Мгм. За тэгэхээр хүн итгэлтэй хүнд яадаг гэхээр өөрийг нь эхлээд бусд хүмүүс хэлээгүйсэн ч гэсэндээ өөрийнх нь мэс чанар буюу өөрийнх нь ухамсар өөрт нь сануулж өгдөг гэсэн тий зөв үү буруу юу гэдгийг сануулдаг гэсэн. 자, 그리고 24절 말씀 보겠습니다. За яг л 24 дугаар ишлэгийг харъя. 예, 환난과 고통이 그를 두렵게 하며 싸움을 준비한 왕처럼 그를 쳐서 이기리니. За шаналл хийгээд шахаа түүнийг айлгаж довтлоход бэлэн буй хаан мэт тэд түүнийг нөмрөн авдгаа гэсэн. 네, 이 말도 그 엘리바스가 욥을 염두에 두고 하는 말입니다. За тэгдээр харах юм бол энэ агуулгач гэсэндээ Элифас Йовд хэлж байгаа агуул байгаа тий. 이게 욥은 죄값으로 환난과 고통을 받고 두려워하고 있다는 것입니다. Мгм. За Йовын хувьд яасан гэхээр Йов гэсэн гэхээр чи зовлон гимийнхэн үр дүнгээс болоод бас шаналлаасаа болоод айж байгаа гэж хэлсэн. 그 Йовд. 왕이 침략군들을 끌고 쳐들어오는 것처럼 멸망시키는 자가 욥을 엄습해 온다는 것입니다. За тэгэн гутаа чам дээр тий товтлоход цэргүүдэд дагуулад довтлогоонд ирж байгаа цэрэг хаан шиг одоо суурилчин чам руу давталж байна гэж ингэж бас хэлсэн. 네, 그러면서 다섯 번째로 이제 25절, 29절까지는 하나님을 떠난 자의 결국을 보여줬습니다. Мгм. За тэгээд 20 дараагийн 5 дугаар сэдвүүрийн төлөө орчин 25-аас 29 дэх ишлэл байгаа. Энэ дээр юуны талаар орж ирэхээр Бурхныг орхисон хүний төгсгөл гэдэг талаар бас ярьж өгсөн. 네, 여기서 이제 악인이 어떤 자인가를 말해주고 있습니다. За энэ дээр харах юм бол муу нэгэн гэж муу хүн гэж ямар хүнийг хэлж байгаа вэ гэдгийг дахиад сануулсан. 자, 25절부터 29절까지 한번 읽어보겠습니다. За 25-аас 29 гэтэл нэг мөсөн уншия. Мгм. 네, 이는 그 손을 들어 하나님을 대적하며 교만하여 전능자를 배반함이니라. 그는 목을 굳게 하고 두려운 방패로 하나님을 치려고 달려가나니 그 얼굴에는 살이 지고 허리에는 기름이 엉겨 있고 그는 황무한 성읍 사람이 살지 아니하는 집 돌무더기가 들 곳에 거하였습니다. 그는 부유하지 못하고 재산이 항상 있지 못하며 그 산업이 땅에서 증식되지 못할 것이며 그랬습니다. За 25-аас 29 дээр учир нь тэрээр Бурхны эсрэг гараа сунгаж төгс хүчт нэгний эсрэг ихэмсэг аашилсан билээ. Түүний эсрэг гүжүүдлэн тэрээр бамбааныхаа бүхөөр дайрсан билээ. Учир нь тэр нүрээ өөхөр бүтээж бэлхүүсэндээ хариун суулгажээ. Тэрээр эзгүүрсэн хотуудад хинч амьдраагүй сууцанд суйрлын овоохоо болсон сууцнуудад амьдрах болно. Тэрээр баяжихгүй эд баялган ч үрдих биш. Үр тариа газарт унахгүй гэсэн. 여기 하나 살펴보면은 이 악인이 어떤 자인가에 대해서 말해주고 있는데 첫째는 25절 26절에 하나님을 대적하며 배반하는 자입니다. За энэ дээр харах юм бол те муу хүн гэдэг те одоо өөрөөр хэлбэл гинт нэг ингэж ямар хүнийг хэлж байна вэ? Хорон муу хүн гэж юу хэлж байна гэсэн чинь 25 26 дээр байж байгаа. Эхний хэсэг нь. Энэ дээр юу гэхээр эзэн бурхныхаа өөдөөс сөргөлтдөг гэж хэлсэн. 하나님을 대적하고 배반하는 자가 악인이라는 것입니다. Бурхныг эсэргүүцэж бурхантай тайсагналцаж эзнийхээ өөдөөс сөргөлтдөг нэг бол хорон муу гинэ гэсэн. 예, 하나님을 배반해서 떠나는 자는 교만한 자고 그는 아무리 강하다 할지라도 그 결국이 비참하게 된다는 것입니다. За хичнээн тэр яг өнөөдрийнхөө төсөөллөөр юм өнөөдрийнхөө бодол дотроо
үчирхэг байгаа тий олон зүйл байгаа юм шиг мэдрэг боловч эцсийн дүндээ хорон муу бол хорон муу гэж утгаараа яг вэ тэг бүх зүйл нь авагднаа гэсэн. 또 욥은 아주 극도의 그런 그 재난 속에서 괴로워하면서 하나님께 원망 섞인 탄식을 늘어놓는 것처럼 보인 적도 있지만 하나님을 적극적으로 대적하거나 모독한 적은 없습니다. За Йовын хувьд хэдүүлээ харах юм бол үнэхээр тэсхийн аргагүй тэр өвдөлтөд дундаа тий одоо шаналлан дундаа орилж хашгирч тий одоо өөрийнхөө тэр хэцүү байдал дотроо ингээд тий цухалдж ингэжсэн боловч тэгсэн ч гэсэн тэрээр эзэн бурхны өдөөс сөргөлдөж босоогүй буюу бурхныхаа өдөөс дайсагналж босоогүй байна. 또 여기 목을 굳게 한다고 그랬잖아요. 목을 굳게 한다. Мгм. За тэгтээ дараад нь энэ дээр харах юм бол гүчүүдлэн гэж гарсан тий гүцэгээ хөшөөн болгоно гэж гарч. 네, 이 말은 이제 마음을 아주 강팍하게 예? 한다는 뜻입니다. Тэгээ энэ агуулга юу гэсэн утгатай вэ? Өөрийнхөө сэтгэлийг ч гэсэндээ маш ингээд нөгөө цэвдэг шиг болгох гэсэн утгаар хэлж өгч. 또 두터운 방패로 하나님을 치려고 달려가나니 말했습니다. Дараад нь 26-аас сүүлдэр пампаныхаа бөхөөр эзнэрүү харуулна гэсэн тийм пампаныхаа тэр бүхийг 이것도 그 교만과 타락의 정도가 얼마나 심한가를 나타내 주는 말입니다. энэ болохоор юу гэсэн утгатай гэхээр эзний өдөөс би сөргөлдөж чадна гэж босч байгаа хэлбэр буюу түүний бардам байдал нь ямар их ингээд нөгөө тийм гүжүүрхэж одоо юу гэдэг бардам байдал нь ямар их нөгөө хатуу байгааг ингээ хатуу байх вэ гэдэг хором ууны бардам байдал ямар хатуу байдаг вэ гэдэг хэлж өгсөн. 이 목을 굳게 한다. 보통 그 사람이 뭐 교만한 사람, 뭐 아주 완고한 사람 이런 사람을 가리켜서 하니 목이 좀 뻣뻣하다. 예? 뭐 이렇게 표현하잖아요. Тэгээ бид нэр бас манай хэдэр тийм ийм бардам хүмүүсийн хэлээр хүзүүн хөшүүн гэж ярьдаг тийм хөшүүн хүзүүтэй гэж ярьдаг. 이 겸손한 사람은 항상 머리를 숙이고 이렇게 어, 머리를 숙이는데 교만한 사람은 아주 목을 굳게 하고 딱 이렇게 쳐다보고 있다는 거예요. Мгм. Харин бардам дараа хүмүүс яадаг вүлээ нуруугаа тийм одоо буулгаад хүзүүгээ бүхэлгөө тэгээ мэдлдэг бол бардам хүмүүсийн хүзүү хүсэх тусам ашиг дидийдэг гэж. 그래서 이 목을 굳게 한다는 뜻은 교만하다, 뭐 완고하다, 뭐 강팍하다 그런 뜻이 있습니다. Тэгэхээр тэр утгаараа одоо тэр нөгөө юу юм те гүжүүдлэн гэдэг агуулга нь болохоор чинь тэгээ үзүүн хөшин те хамар нь өндөрсөн гэдийн гэд пэдийн гэдэг утгаар орж ирж байна. 네, 이걸 다 찾아볼 수는 없지만 그 참고 성경을 한번 좀 적어놔 보세요. За тэгэхээр энэтэй холбоотой агуулгын библийн ишлэлийг хэлж өгье та дараа нь уншаарай. 네, 신명기 31장 27절, За Шинмянгийн 31-장 27절. 27-절. 네. Дэд хууль номны 31-24. 그다음에 역대하 36장 13절. За Йогдэха 36-장 13-절. Хоёрдугаар сарс дээр 36-гийн 13. 그다음에 느헤미야 9장 16절. 9-장 16절. Нехемия 9-16. 17절까지. 16, 17. 그다음에 예레미야 17장 23절. Еремия 17-гийн 23. 17장 23절. 사도행전 7장 51절. За 7-장 51절. 네. Үйлс номны 7-гийн 51. 이게 이제 거기에 해당되는 그 성경이니까 참고해 보시면 됩니다. За эдгээр агуулгуудыг таадман тэгээд дараад нь уншиж үзээрэй. 그러니까 여기 본문의 말씀은 모든 것을 할 수 있다는 자만심으로 가득 차서 심지어 하나님마저도 대적하려고 드는 그런 악인의 참남한 그런 형태를 가리키는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол тийм өнөөдөр хэдлээ агуулгыг харах юм бол бүх зүйл өөрийнх нь гарт орцсон юм шиг мэдрээд ирэхлээр яаж ирэхлээр бурхныхаа өөдөөс хүртэл ингээд бамбайгаа өргөж байгаа ийм байдлын талаар харж байна тийм. 두 번째로 악인이 어떤 자인가에 대해서 두 번째는 불의한 이득으로 얼굴에는 살이 찌고 허리에는 기름이 엉긴 자라고 했습니다. 27절. За дараад нь болохоор дахиад хорон муу хүн ямар хүн бэ гэсэн чинь 27 дээр хэлж байгаа.
За 27 дээр юу гэж хэлж гэсэн чинь тэр нүрээ өөхөр бүтээж бэлхүүсэндээ хариун суулгаж гэсэн. 이게 악한 자들이 그 불의한 이득으로 부유해져서 얼굴이 살찌고 또 허리에는 기름이 엉겨 있다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ их судалтай гэхээр юу зөвхт бус зүйлсүүдээр тийм зөвхт бус зүйлсүүдийг өөртөө хураасан гэсэн үг. 그러니까 죄악된 방법으로 재산을 모으고 또 온갖 탐욕과 쾌락을 충족시키는 그런 악인의 모습을 우회적으로 이렇게 표현한 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхт бус аргаар тийм эд хөрөнгө цуглуул гэсэн үг. Зөвхт бус аргаар эд хөрөнгө цуглуулаад тэр нь одоо тэрийг харж байгаа байдал хэлж. 이렇게 불의한 방법으로 재산을 모아서 그걸로 먹고 마시고 살찌고 또 쾌락을 즐기고 이런 것을 지금 비유적으로 말한 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм өөрийнхөө өвчээр биш тийм шударгаар бус олсон зүйлүүд хэлж байгаа гэсэн тийм. 그다음에 28절에는 안식처와 축복의 자리를 떠난 자를 말합니다. За тэгэн гутаа дахиад яшиглэхээр дараад нь эзний одоо ерөөлөөс холдсон гэдэг холдно гэдэг бас хэлж өгч. 이게 악한 자들이 부귀영화를 누리지만은 그들은 황무한 성읍, 또 사람이 살지 않는 집, 또 돌무더기와 같이 될 것을 돌무더기가 될 곳에 거하는 자와 같아서 이렇게 심령이 쓸쓸하고 멸망하게 된다는 것을 말하고 있습니다. За тэгээд харах юм бол дараад нь тэр хүн ямар вэ гэсэн чинь 28 дээр те эцгүүрсэн хот шиг болно гэж. Хин ч амьдрдаггүй сууц шиг сүрлийн овоохоо болсон тийм газар тэдний байрлал нь тийм болно гэсэн. 그러니까 악인들은 아무리 부귀영화를 누리지만은 그들은 결국은 살지 못할 곳에 살고 그 심령도 평안하지 않고 쓸쓸하다는 것입니다. Тэ харах юм бол те хүмүүс ялангуяа муу хүмүүс яах вэ? Гичнээн яг одоо болж байгаа юм шиг боловч эцсийн дүндээ тэдний одоо орон байр те ямар байх вэ гэдгийг дээр харж болно гэсэн. 사람이 재물만 많다고 그래서 행복한 게 아닙니다. Тэгээ хүний хувьд бол чинь хүн эд хөрөнгөл байвал болох юм шиг боддог шин. Яг үнэндээ эд хөрөнгөтэй байрлагд хүн аз жаргалыг мэдэрдэг юм биш байгаа. 그 사람이 그 행복지수라고 있잖아요. 행복지수. 행복지수가 Хүний аз жаргалын одоо индекс гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ. 행복지수가 제일 높은 나라가 어느 나라인지 혹시 아십니까? Та нар одоо мэдэх нэг улс болоонуудыг аз жаргалын индексээр ингээд ялгасан байдаг. Тэгээ хамгийн аз жаргалтай улс гэж ямар улс тодорсон байдаг мэдэх үү та? 우리가 일반적으로 생각할 때는 아주 선진국, 잘 먹고 잘 살고, 이런 나라 사람들이 행복할 것처럼 느끼지 않습니까? Бид нэр яг хар ухаанаар бодох юм бол хөгжилтэй орны тий одоо юм баян орны тиймэрхүү хүмүүс аз жаргалаар хамгийн аз жаргалтай гэж тодорхойлогдсон байхаа гэж бодож магадгүй. 그런데 그렇지 않습니다. Гэтэ тийм биш үү тий. 오히려 뭐 가령 우리 한국 같은 경우도 보면은 그 자살률이 OECD 국가 중에서 1위라고 그래요. 1위. 어떤 국가 중에서요, 목사님? OECD라고 혹시 들어보셨나요? OECD 그 국가가 모이는 국가들. OECD하고 네, OECD라고 인터넷에 한번 쳐보세요. OECD가 어느 나라인지 또 뭔지. OECD 국가 중에서 자살하는 율이 1위가 바로 한국이라고 합니다. OECD가 뭐죠? 자, OECD 국가. 잠깐만 제가 OECD인가요? 인터넷에 한번 찾아볼까요? 음, 경제협력개발기구라고 나오네요. 음, 네. 그리고 OECD 국가. 음. 경제협력개발 OECD. 국가라고 나와요. 그쵸, 경제협력개발기구란데요? 거기는 이제 38개 나라가 이제 있네요, 보니까. За одоо жишээлх юм бол одоо Солонгосын хувьд гэх юм бол эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тэр гарц улсууд гэж байгаа байхгүй юу? Тэрэн дээр болохоор чи Солонгосод уулна бол
айгүй дээгүүр явдаг. 그, Гэтэл яг үн 그러니까 그 38개 국가 중에서 자살하는 게 제일 많은 나라가 한국이란 뜻이에요. гэтээ тэр нь одоо жишээлбэл эдийн засгийн хамтын ажиллагааны одоо улсууд гэж байгаа байхгүй юу? Тэрэн дээр ойролцоогоор 37 улс байгаа юм. 38 улс. Тэгсэн чинь 38 улсуудыг ингээ харсан чинь тэр дундаа Солонгос нэлийн дээгүүр явдаг хэрнээ. За бол тэр улсуудын хувьд харахаар өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн одоо хөгжилтэй өндөр болсон улсууд гэсэн үг байхгүй. Тэгсэн чинь тэр улсуудын хувьд улсууд дотроос амиа орлолтынхоо юугаараа амиа хорлолтынхоо үзүүлэлт дээр Солонгос нэгт явдаг гэж. 근데 한국이 사실 좀 잘 사는 나라 편에 속하는데 왜 그렇게 자살을 많이 합니까? За тэгвэл 행복하지 않죠. үнэхээр сайн улсуудын тийм мундаг улсуудын хүчин идэвхтэй орнуудын нэгэнд нь орсон мөртлөө яахаараа тий юунаараа амиа орлолтоор нэгт явдаг байна тий. 근데 그만큼 행복하지 않다는 뜻입니다. Тэгээ эндээс харах юм бол амиа орлолт их байна гэдэг чинь сэтгэл ханамж тий их байна сэтгэл ханамжгүй байдал их байна гэсэн үг шүү дээ тий. Аз жаргалыг мэдэрч чадахгүй гэсэн үг. 잘 먹고 잘 산다고 해서 행복한 게 아니라는 것입니다. Тэгээ эндээс харах юм бол тэг хүн муу сайн амьдраад их зүйлтэй байлаа гэд тэг аз жаргалтай болж байна гэдэг нь бол үнэхээр буруу ойлголт гэдгийг харж байна. 근데 의외로 전 세계에서 가장 행복한 나라가 어디냐면요. 부탄이라고 합니다. 부탄. Тань юу? 부탄. 부탄이라는 나라 알죠? 저 인도 위에 쪽에 있는 나라. Тэгсэн чинь эсэргээрээ хамгийн юу яаж байгаа хгүй юу? Одоо эсэргээрээ гэхэд эсэргээрээ дэлхийн хамгийн аз жаргалтай гэдэг одоо би аз жаргалтай амьдарч байна гэж одоо хийсэн юу яж штэ. Аз жаргалтай амьдарч байна гэж хэлсэн хүмүүс дундаас харах юм бол улсуудаас харах юм бол Бутан гэдэг улс хамгийн аз жаргалтай гэж гарсан. 이 부탄이라는 나라는요. 아시다시피 아주 좀 뭐랄까 좀 잘 못 사는 나라잖아요. 그런데도 음. 불구하고 그 사람들은 아주 행복하다는 것입니다. За гэтэл яасан гэхээр яг үнэндээ Бутан гэдэг улсыг харах юм бол эдийн засгийн тийм сайн улс бол биш. Тэгсэн мөртлөө ард түмний хувьд яаж гэсэн чинь өө бид нэр аз жаргалтай байна уу гэсэн одоо тийм юу гэсэн баг. Одоо асуумжид бүрэлсэн байдаг гэнэ. 그러니까 물질적으로 잘 산다고 해서 행복한 것이 아니라는 것입니다. Тэгэхээр бид нар харах юм бол эдийн засгийн хувьд ч юм уу те сайн байлаа гэх тэр сайхан гэсэн утга ерөөсөө биш гэдгийг мэдэж болно. 그리고 그는 부유하지 못하고 재산이 항상 있지 못하며 그 산업이 땅에서 증식되지 못할 것이라 그랬습니다. Аа. За тэгэх юм бол цааш нь харах юм бол юу гэсэн бэ? 29 дээр тэрээр баяжхгүй, эд баялаг нь ч үр дэх бишээ, үр тариа нь газарт унахгүй гэсэн. 그러니까 경제적으로도 아기는 부와 재산을 계속 보존하지 못한다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол те муу хорон муу хүн цуглуулад байж болно. Гэтэ тэр ингээ баяжхгүй, хаваад ч цогцол баяжхгүй. Үр тариа ч гэсэн газарт унах юм үлдэхгүй гэсэн. 그리고 번창하지도 못할 것이라는 뜻입니다. Би бүр ингээ өсөж дэмжихгүй те ядаж дансан төрөвчин зузаарахгүй гэсэн. 30절 봅니다. За 30 дугаар эшлэгийг харъя. 흑암한 데를 떠나지 못하리니 불꽃이 그 가지를 말릴 것이라 하나님의 입김에 그가 떠나리라 그랬습니다. За тэрээр харанхуйгаас зогтохгүй мөчрүүдийг нь гал хуйхлах бөгөөд түүний амны амьсгалаар тэрээр одох бүлгөө гэсэн. 이 흑암한 데를 떠나지 못하리리 하는 말은 악한 생활을 떠나지 못하고 소망이 없이 산다는 것입니다. Мгм. За энэ дээр харах юм бол тэрээр харанхуйгаас зогтохгүй гэж байна тий. Харанхуйгаас зогтохгүй гэдэг нь болохоор өөрийнхөө муу үйлдэлүүдээс холдохгүй гэсэн утга. 이제 악한 생활을 떠나지 못하니까 결국 이런 사람은 하나님의 진노를 받아서 망하게 된다는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол өөрийнхөө муу үйлдэлүүдээс зогтохгүй тий. Үлдээл авах тусам яах вэ? Эзнээс ирэх шийтгэлийг нь авнаа гэсэн утгаар хэлж байгаа. 그리고 불꽃이 그 가지를 말릴 것이다. 그 말도 하나님의 진노를 받는다는 뜻입니다. За энэ дээр харах юм бол те түүний одоо юун дээр тариа мөчрүүдийг гал хуйхалнаа гэсэн те. Тэгээ эзэн бурхнаас тэр түүн дээр шийтгэл ирнэ гэдэг хэлж өгч байна. 또 하나님의 입김에 그가 떠나리라 이 말은 하나님의 심판으로 사라지고 말 것이라는 것입니다.
Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол те тэрээр түүний амны амьсгалаар гэсэн те түүний амны амьсгалаар хүч ихээр эзний одоо шийтгэлээр тэр ингээ өгөл устгал ноо гэж хэлсэн те. 결국 악인은 한 번 재앙에 빠질 경우에 그 불행한 처지에서 다시는 빠져나오지 못하고 뭐 사업도 재산도 다 하나님의 심판에 의해서 다 사그러지고 만다는 뜻입니다. За гэн дээр харах юм бол юу гэсэн бэ? Тэрээр нэг удаа эзний одоо нэг удаа орсон бол тэр дахин сэхэхгүй гэдэг хэлчихсэн дээ. Сэхэхгүй харин а одох болно гэсэн. 네, 그다음에 31절 보면은 그는 스스로 속아 허망한 것을 믿지 말 것은 허망한 것이 그의 보응이 될 것입니다. 그랬습니다. За 31 дээр те тэр өөрийгөө хуурч хуурмаг хоосонд бүү итгэгээ. Хуурмаг хоосон нь түүний шагнал болно гэсэн. 이 하나님을 떠나서 악을 행하는 사람은 그저 받는 보응이 허망한 것이라는 겁니다. Мгм. За өөрөөр хэлэх юм бол бурхныг орхисон нэгний тийм бурхныг орхиод үйлэх тусам түүний одоо үйлдэл нь буюу амьдрал нь хоосон болдгоо гэдэг хэлж байна. 이 허망한 것이라는 건 가치가 없는 것을 말하지 않습니까? Бас энэ чи хоосон гэдэг үгүүдэд юу явж байгаа вэ? Үнц нь байхгүй гэдэг үг явж байгаа тийм. 네, 그러니까 사람은 이 무가치한 것을 신뢰하지 말고 하나님만 믿고 그 말씀만 의지하고 나가야 된다는 것입니다. Мгм. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол ич гэхээр бурхныг тийм бурхны сүнсүүдээс юу үлдэх вэ? Эзний үг бол үлднэ гэж хэлж гэж. 예, 뭐 세상 물질은 아무것도 없다 할지라도 하나님 Мгм. 한 분만 있으면 나는 만족합니다. 그런 신앙이 이게 참 귀한 신앙입니다. Тэг өөрөөр хэлэх юм бол тийм энэ дэлхийн зөв юу ч байхгүй надаас авагдаж болно. Гэхдээ эзний үг надтай хамт байвал би болно гэсэн ийм итгэлтэй хүн яадаг вэ? Эцэст нь бүгдийг авдаг гэж хэлж гэж. 바로 그런 신앙을 가진 사람이 있었습니다. Тэгээ тийм одоо итгэлтэй хүн ч гэсэн бас байсан байдаг. 구약의 그 하박국 선지자가 바로 그런 신앙을 가졌습니다. За хэдүүлээ Библиэр харах юм бол Хабакук гэж байдаг. Тэгээ иш үзүүлэгч Хабакук яг ийм итгэлтэй байсан. 하박국 한번 찾아볼까요? Тэ. За хэдүүлээ Хабакук номны 하박국 3장 3 дугаар бүлгийн 17절부터 19절까지 내용을 보면은 17-оос хэлээ 10 17-оос 19-ыг харах юм бол 예, 여기 17절, 18절 한번 읽어보겠습니다. 네, 비록 17, 18을 하래. 비록 무화과 나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 수출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. Амен. Хэдийгээр инжирийн мод цэцэглээгүй, усан үзмийн модч үр жимсгүй, чидууны ургац гарахгүй, талбайд хүнс огт ургахгүй байсан ч би хашаанда хоньгүй, сарвчанда үхэргүй болсон ч эзний дотор би баясан хөөрч авралынхаа бурхан дотор баярлнаа гэсэн. Амен. 그러니까 하박국 선자는 아무것도 없더라도 하나님 한 분만 있으면 난 하나님으로 기뻐한다는 그렇게 고백하는 겁니다. Хабаггүй энэ дээр хэлсэн тийм надад юу ч байхгүй гэж болно. Гэхдээ би өөрөө эзэн бурхныхаа дотор байх юм бол түүний дотор би баярлаж чаднаа гэж хэлж байсан. 근데 얼마나 귀한 신앙입니까? Энэ маш ингээд маш тийм нандин итгэл байна тийм. 이게 악인이 자랑하고 의지하는 모든 것들은 궁극적으로 다 허망하고 쓸모없는 것이고 따라서 자신을 기만할 것이라는 겁니다. За тэг харах юм бол тийм хорон муу энэ бодлууд хорон муу сэтгэлгээнээс гарсан чухалчлахыг хүсэж байгаа тэр зүйлсүүдийг харах юм бол эцсийн дүндээ яадаг вэ? Дандаа төгсгөлөөр тийм хоосрлоор төгсдөг юм аа гэдгсэн. 네, 그 다음에 32절 말씀 한번 보겠습니다. Байдлага 32 дугаар ишлэлийг харъя. 그의 날이 이르기 전에 그 일이 이룰 것인즉 그 가지가 푸르지 못하리니 그랬습니다. Мгм. За 32 дээр те түүний цагаас өмнө энэ нь биелэгдэж түүний мөчөрч ногоорохгүй гэсэн. 그의 날이 이르기 전이라는 것은 그 악인의 소망의 날이 이르기 전이라는 걸 말합니다. Мгм. За энэ дээр харах юм бол хэлж байгаа энэ агуул болохоор чинь муу нэгэн одоо хорон муу хүн өөрөө бас төлөвлөсөн хугацаа байж байгаа ш тийм ээ. Тэгэхээр тэр хугацааг нь хэлж байгаа гэсэн. 그 일이 이룰 것이라는 것은 바로 그 보응이 온다는 뜻입니다. Тэгэхээр
Түүний тэр цагаас өмнө тэр нь биелэгдэнэ гэдэг нь болохоор тэр муу хорон муугч нар төлөвлөгөөтэй. Тэр төлөвлөгөө нь биелэхээс өмнө түүний суурилан ирнэ гэсэн үг. 예, 가지가 푸르지 못한다는 말은 망하게 된다는 뜻입니다. За энэ дээр бас мөчөр нь ногоорохгүй гэсэн тийм. Энэ нь бас хэлж байгаа. Тэгээд одоо цэцэглэлтийг үзүүлэхгүй буюу суурхийг хэлж байгаа гэсэн. 그러니까 악인이 이렇게 허망한 것을 믿어서 기대하다가도 도리어 때가 되기도 전에 실망케 되고 멸망하게 된다는 뜻입니다. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол хорон мууган яаж юм гэхээр өөрийнхөө төлөвлөгөөг биелүүлж чадахгүйгээр тэгээ а, дунд нь тэр бүх төлөвлөгөөнүүд нь нурах бөгөөд тийм эцсийн дүндээ хүсэжсэн үр дүнгээ ч хүрэхгүй гэсэн үг. 또 33절 보면은 포도 열매가 익기 전에 떨어진 것 같고 감람꽃이 곧 떨어진 것 같으리라고 했습니다. Мгм. За 33 дээр харин юусэн бэ? Тэр өөрийн боловсроогүй усан үзмийг мод мэд унгаж өөрийн цэцгийг чидүүн мод мэд хаях болно гэсэн. 네, 이 말의 뜻은 번창하지 못하고 성공되기 전에 다 실패한다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ агуулгач ялгаа авахгүй те өсөж дэвчхээс өмнө буюу амжилтанд хүрэхээс өмнө унгаагдах болно гэж хэлж байна. 예, 누가 그렇다는 것입니까? 악인이 그렇다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлбэл хэн блэ энэ чинь хорон мууган хүний үйлдэлийг яриад байгаа тийм. 그다음 34절 보겠습니다. За 34-ийг харах юм бол 사곡한 무리는 결실이 없고 뇌물을 받는 자의 장막은 불탈 것이라. за учир нь сүсэг бишрэлгүй чуулал үргүй бөгөөд учир нь сүсэг бишрэлгүй чуулал үргүй бөгөөд хэл хахуулын майхнуудыг гал шатаадаг юм аа гэсэн. 그러니까 이렇게 불의한 무리는 악을 행하는 사람들은 성공하지 못하고 뇌물을 Мгм. 받는 자의 장막은 반드시 심판을 받아서 망한다는 뜻입니다. За энэ дээр харах юм бол хэлж байгаа тийм ээ. Юутай үр ашиггүй те зөвийн биш тэр зүйлсүүд нь үргүй болно гэсэн өөрөлд цэцэглэхгүй харин дараад нь яг заавал энэ бүх зүйлүүд нь хоосон болно гэж хэлж байна. 이게 이 말은 게 엘리바스가 욥을 자꾸 욥의 위선자로 보고 간접적으로 이렇게 꾸짖는 그런 내용입니다. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ болохоор Йовыг те ямар ч тохиолдолд чи ерөөсө дандаа чичилж байгаа тийм ээ чичлээд буруутгаж байгаа юм агуулгад явж байна. 이게 욥의 말을 아주 정면으로 이렇게 반박을 함과 아울러서 욥에게 임했던 그 재앙을 곧바로 이렇게 연상시키는 그런 말입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол Йовын одоо байгаа байдлыг харахтаа одоо юу гэх вэ ингэж байгаа тийм баталж байгаа мэт те. Энэ бол яг угаасаа энэс болсон гэдэг ингээ хэлж байгаатай ялгаа байхгүй. 왜 12장 6절에 보면 그런 말 했어요. 강도의 장막은 형통하고 하나님을 진노케 하는 자는 평안하다. 그런 말 했습니다. 12장 6절이요? 6절. 예. Мгм. Урд нь бас тэгж хэлжсэн юм байна. Одоо юу гэсэн гэлээ? Тэрээр Йов ингэж хэлжсэн юм байна. 12-ын 6 дээр сүтгэгчдийн майханд амар тайван өөрсдийн бурхтаар бурхныг өдөөн хотгогчд аюултай байдгаа гэж хэлжсэн. 그렇게 세상에는 그렇게 악을 행하는 사람도 형통하게 잘 되는 사람도 있다는 뜻으로 이렇게 말한 건데 엘리바스는 그걸 이해하지 못한 것입니다. Гэхдээ одоо харах юм бол тэг Йов саяхан агуулгаар энэ дэлхий дээр тийм яг одоогийн байдлаар хорон муу хүмүүс ч гэсэндээ амжилт олох нь олж болно. Гэхдээ хожимын цаг нь тийм хожимын төгсгөл нь тийм биш ч гэсэндээ бүгдээр ямар ч хүмүүс тэйжлэх нь харагдаж болно гэж хэлсэн. Гэхдээ Элифазын хувьд болохоор Йовын энэ агуулгуудыг бас сонсоод ойлгоогүй гэсэн үг. 그러니까 신앙이 그 깊은 경지에 오르지 못한 사람은 이렇게 신앙이 좀 높은 경지에 오른 사람을 이해하지 못하고 오히려 정죄하는 말을 하기가 쉽습니다. Тэгэхээр хүний агуулгыг ойлгох ярианы тэр сэдв тэр хэлж байгаа үгийн утгыг ойлгоход хүний итгэлийн түвшин маш их хамаардаг. Тэгэхээр итгэлээр өсөөгүй хүн хоёр хоорондоо ярих юм бол яриа нь мэд таардаггүй гэсэн. 이게 바로 엘리바스가 지금 그러고 있는 것입니다. Гэтэ Элифаз болохоор яг энд харагдаж байгаа тийм. 그다음에 35절 말씀 보겠습니다. За идлэг 35 дахь эшлэгийг харах юм бол 그들은 악한 생각을 베고 불의를 낳으며 마음의 괴유를 예비한다.
하였느니라 그랬습니다. Тэд худал хуурмгаар жирэмслэн ёс босыг төрүүлдэг бөгөөд тэдний санаа бодол нь залим ихийг бэлтгэдэг ажээ гэв. 이 악한 자들은 마음에 이렇게 괴유를 품고 있다가 그것을 행동으로 옮긴다는 뜻입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол хорон муу хүмүүс яадаг вэ? Төлөвлөгөө гэдэг зүйлийг дотроо дотроо ингэж жирэмсэлж байгаа, тээж байгаа юм шиг боддог. Тээж байгаа түүнийг үйлдэлээр гаргадаг гэж. 그러니까 그들은 거짓으로 불의를 행하다가 얼마 안 가서 망하게 된다는 것입니다. Тэгээд бас дахиад явуулаарай. Тэд нэр худал хуурмгаар одоо өөрийнхөө зөвхт бос бодлоодыг биелүүлдэг ч гэсэндээ түүний явах болох хугацаа нь хол биш ээ гэсэн. 근데 여기 이제 그 이 말은 그 불경건한 그 무리들은 악을 품고서 남을 해칠 뿐만 아니라 결국에는 자기 자신도 기만해서 멸망에 빠지게 되는 자들이라는 것을 예시하고 있는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол хүн а, хорон муу үйлдэлээ хийгээд явдаг. Гэхдээ эцсийн дүндээ заавал одоо сүйрлийн үр дүн бүтнэ гэдэг хэлж гисэн. 네, 이게 악한 자들은 마음에 그 아주 그러니까 악을 품고 있다가 남을 해치는 일을 하고 또 그런 사람은 자기도 결국은 멸망에 빠질 수밖에 없다. 그걸 Тэг 말하고 өөрөөр хэлэх юм бол хорон муу хүн дотроо төлөвлөгөө, хандлага бүх зүйлээр дандаа буруу руу бас чиглэж идэг. Гэхдээ тэр хүн рүү хандаад тэр түүнийг унгаах гэж буруу руу чиглэдэг ч гэсэндээ эцсийн дүндээ өөрөө бас сүрэлд ортдог юм аа гэдэг хэлж байна. 자, 이걸 보면요, 엘리바스가 상당히 그 세상 그 지식적으로나 또 경험적인 모든 그 논리의 이론은 참 깊이 많이 깨달았습니다. Тэгээ эндээс харах юм бол Элифасын хувьд болохоор хүн нөгөө юу харин түүнийг хураана гэдэг шиг үйлдэлүүдийнхээ хариу заавал авах юм байна гэдэг бас ойлгож ирсэн нь харагдана. 물론 요백에는 해당되지 않지만은 우리 모두에게는 그걸 참고해야 됩니다. Тэгэхээр одоо энэ агуулгуудыг харах юм бол түүний үгнээс хэдүүлээ Йовд болохоор Йов одоо түүний үгтэй ижилхэн биш байсан боловч бид нар бас энэ Элифасын үгнээс суралцаад сэрэмжлүүлэг бас авах хэрэгтэй. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. За адил өнөөдөр энэ хүргээд дуусгая. 네, 잠깐 기도하고 마치겠습니다. За адил залбираа дуусгая. 하나님 감사합니다. Эзэн бурхан минь танд талархал хүргэе. 네, 욥기서를 통해서 신령한 진리를 깨닫게 해주셔서 감사합니다. Та Йовоор дамжуулаад бас сүнсний үнэн зүйлсүүдийг бид нэр цаасанд баярлалаа. 우리는 신앙에 좀 더 깊은 경지에 이를 수 있는 자들이 되게 해주시옵소서. Эзэн минь биднийг сүнсний зүйлээр өсөлттэй илүү гүн зүйлсүүдийг бодож ойлгодог байлгаж өгөөч. 네, 진리를 바로 깨닫고 말씀대로 행하는 자가 되게 해주시옵소서. Таны үгийг таны үннийг зөвөр ойлгож таны үгийн дагуу үйлддэг хүмүүс болгож өгөөч. 네, 우리 몽골에 있는 모든 믿음의 학생들에게도 하나님께서 은혜 베풀어 주시옵소서. Эзэн минь Монголд байгаа таны хүмүүний бүр дээр таны нэгүүлсэн байх болтугай. 네, 은혜롭게 참 공부를 잘 할 수 있게 해주시옵소서. Эзэн минь таны нэгүүлсэл дотор баяр хөөртэйгээр таны үгнүүдийг хүлээж авах болтугай. 네, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр талархан залбирая. 아멘. 아멘. 네, 아멘. 알겠습니다. 네, 네, 수고하셨습니다. 네, 다음에 뵙겠습니다. 네, 자, 만나서 맛있대. 네, 어서요. 예. 아, 맛있대.